obi ka bibi chera obedwen bone ama no ma ne se bla ne beti na me bone da sa nti eja e ba sa no waka ye no me sister ko we baby a wote ne na me sister sa ba nti waka so wotu kwan wo ba obe frɛ me na ma ba no nchen nti wo ba ye na wo frɛ me na me sister say ga say ne de ebo ne de onko me pacho ya friend Enford Boachikweku Akoma ana Enford Boachikweku ka kire me say hega mi sister ka kire me say say anu wonko a wo betimi akonte ne wa fra wo se bla se yakohu ba bia wote nte ne eko te ma ko pacho me nko a me ko Enford Boachikweku adana me ko ne nchen ne de wonu me ye bibi bibi ne de me pacho wonu me dai ama anyi se ye de epiem nti na me se na me ni ba bia wote ne esuna woda na di kire me no ma anyi so betimi a me bone sa Intada na mi sister mo friend na ka kire de se ano me ho adane na wasu ma friend na ka kire nti na me yadoma okọ be be ba ho no mo nti ene anche edi be se yi no ba ho ebe hu mi mama na me papa eni mi odi kama mi ska ko hospital ene as wo be hwe me as wo hwe me e che ne wayi na ni mo mfi me ti me na na me mama o ma ko mi pa cha ene na wa sheda na pese no kura pa na me Enford eni mo ase menyem Ezekiel na chi na me wo kwaku na chi na ye Christmas international wo bibia be ye be ma no nko a onu na be ma na woni ne tim ne ono ana bibia be da no so nti na ma wo nti me ko ba bia na sebe me ba na shatale adi machi nti blonya blan me ba na nya tare nti mi sister ma no e ba ye ho na nkura ni nyina a che mo ntare ana me ba ni sistema me da wan to blonya tare ni bia ma mi o au ensu na fe na nkomo na be ye den ye hega bible mu hega anjemai bomodi mensu ano sema ensu me da wan to blonya tare ni bia ma mi o ana me se kwaku papa me miska se mi to bi ma ti me friend ana wo fa ana me di mi nwa keto ba akofo e friend ana ono ana ba ne kasa na wasi da me da wan to blonya tare ni bia ma me ana wasi na ma me an to bia ma ana wasi me ma me se wa ma miska wa ma miska ntina wa an to bia ma ma ko wasi sa dia kwa na didi na tem enti me hu se ye ni da wu na bla na ade se me ba no won hye no ebe pumra dio me penidi Enford Boachikweku no ma ko fro no won fi me 57 years asema me ka se bef wakaso ma kra no 40 cedi wadi bato aso wan fi ni bie mo no e fro man tibla bla no won fla metumi afra ne sa won peke me ko Enford peke ko no on peke me ko enti na menim na Nyankopon ya adom na wo fa me nti ma betire kuma se an me se minim kunyina wo kwada so nti enye fe na ya bro se nti me ya ma de ewia na ma betire ni na me de mfra makakra nti metu am tete obi ya se me obi che good evening na me pagya me ti am kunin anam bla yi ma nti obi ya wa fa kura keto atesa me ne me yawo na se bi wanu asam kura ne se de wusika ye nti no yenya didi am abehwe ba bia mete amama wo atosabli ma for 7 good years ni on fa on peke me ko kura ada na ya bla ho sam sa anu wodina oto atenti ne number kura no wase me na me say was onyame number no afram na me sa no pay kura ma flower line one peke unye na wote sa o line no em so we see number foforo nti em so ma mu hunya no yi sa number na obi a na odum no nti me friend na me nya ne dan so why kwa me face me to me one friend na odum no maako anu waje me phone waje me number ono me didi koma na wo ya no si na me yaduma obeba be sha akura no waje ska bi aba nti akura ni yale na me ka che mu afa friend say akura no yale pa Ezekiel ama mama na baka binti na be ya yempes kan ya family no so ha miti maako kuma se asetan kakra wo bia e pama de se de be ya na sabako na no kakra me bia na me de ama na me ba no me kuru nsu na ba me na nsu nyama nte se first no nti me ya bibia de me nya kakra na me de ama papa ni me bia no de ama me na me de Akoma na Ezekiel kakra me ba cho me na ho o me ma me mu nyina ho be kwa ye nyina ye kurum o no ko school no ko school na wo fira se won ko be ko school ye won okay enti de me bia na me de ama na akwa de me bia na me de ama na akwa na nyama ma ye bia mo bia sakwa ne yale ya wo ka kire mu wa fa da fa ka kire se akwa ne yale se wo kwa no yale na ya na wo mu fu moja me ba ne yare na mo fra na ana no fa no ka kire se na mo fa si peska bia na ba no yale pa na hwe na ya hwe no me fa nti aka se na me kwa yale na ya na mu fu moja ma ko se ka kwa wa ka sa no kwa pa na wa fra ni mpo aka bibi se me se hega kwa no what to say ya anka enye me ya aba pe na blanket we afa fun am from me start Ezekiel kwa what to say da e be sime
nti mako me de bia ya feed in station ya ma ba nti me no de so mutimi bo akwafo mutimi ya bo ayen na wo se na akra no mo ba no wedding face say me ba 14 years or 14 years ya me be na no August wo hu o papa Enford obehu no me ba cho no wo nu papa ba cho wo na akwa be 4 to 5 years nti wo papa na no bia papa ni na wo hu sakwa ne ka ho a obehu no because papa no but papa na nka enka papa no owu Enford buachi na obehu but akwa ni de onimu ne papa 14 years nti me kula community wonu na wo de la papa na ni di Ezekiel buachi no uko fefre ne me ba cho papa na elu kwaku buachi na de la no kwaku buachi Enford buachi no wala de man wonu so fa buachi kwan be so na to akwa ni din Marco of one na de na edini Marco la no woni wo frɛ wo phone so me phone so e no se fa na ko we no frɛ me ka che me say Ezekiel no edi am fama ne Ezekiel buachi sabe na wuko we na ofrɛ wo sa fasadi no ema akoda no na waba behwe second February no obla kwa na 100 cedis pe e be pin na your friend ka che me sakra na ala so no kwa na no mu fu mu da e friend sika ta no kro bi ma bi enti 14 years ya moba Ezekiel buachi enyan wo papa nsem sika wadie ubetumi akache ma ko mba cho no lefi na woni ni sika bi anso e bro se chenso no lefi kakra but wadi kakra wadi sika no be 10 million thousand baby enu 40 years 5 million 5 million de betimi edu ba na 10 million de me sure okay enti yen hwa wo se Enford buachi kwaku oye soja ni Marco mi pacho sano ka chele soldiers band soldiers band mpacha ya band ma soja la we ba ni kasa wo kasa chile soja for de me nua be my friend Patrick wo baby a wo kasa be na Enford we Patrick wo dini wuni papa mi kunu no soja for me nyi se wo mo ba yes ade no Emamu akwa de ba kuma 87.9 FM and Akoma FM ga chedi ampo nyame ahwe yen so kakra wode akọ weekend wo san e de aba asundwe mu ane de aseda nkuto ene ye de emma no sanse enye ya ho den nipa dodo no a ena ye ne wonom ekọ weekend zi nanso no ye hwehwe wonom ba bia ye hu wonom ebi eda yare mpaso ya wajene ho anye obi nso ehye mochre sanso na neni da so nyina sa sanso na obi yade asem bi ato no so woni hunfo nanso enei wotwere aban kukumu se nyame ahwe yeso de akwa abana boni bi ya nsia na de ye kan nyina ne se Yesu Kristo yada wase na me koso akai wo se yemfa yen ho bone encheche yen ho oyonko fomu a eya na wode ache no gidi se abrebia sa wo bompaya wo danyame asiwi a yetosum yenu no eye bone fafri ana bone fache meboa aha sa wo bompaye nti wo expect sa wo bone a waye nyame mfa nche die nti ena oyonko nso bone a waye wo wodi ompese odi beche wodi mpanimfo aba wodi ahemfo aba wodi nipetititiru bebraba nanso wo seda wo mfa nche no ebesi dan ena nyame nso ede wodi achew ye nipa yi ebetia ye ho naso obetia wo naso a na wodi ache no sebeya odono emu ebekoso na ayeden nyame enshaw bebre ene eyadwoda awia yi Maa Akos menima badwafo yaje adwa yede akoma mu nsam dwumadie no ebra wo baabi bia wo bia wonso wo ka dwumadie yi ho baabi bia wo bia no oka ho enu nti na wafemme waso na wo contribution bia wo sa wo de ba ebre pamu no wonso waye ne sa pepepe ede amaye wo behwe bia na eye onua TV Kings TV so wo behwe bi live Odo TV wo behwe ne live ewo ho Facebook Akoma 87.9 FM ya na wa follow yen wo like page no comment no wa share YouTube Akoma 879 FM ya na wa subscribe page na my no amia bell ne so adoma no intibreso you get notified na wonso what to me awoso app na tiko a share ede amount for Big Love Radio was Spain Otaibo Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH UK Free FM 97.9 General Manager Ima wono Techiman Free FM nso womo ebiem wo ho Techiman
mania wo bia etie bi nso ewo ho na fans of Akoma mu nsaminu bema aduana ba de beto so was time maso Maa Akos great family was time maso mama Akosua day was mama was time maso happy home foundation se time maso sanso and a charity foundation has a time aso Nikki Pizza fan club and also was a time maso and untimun koso na mo share and famaye one I was yes the first story no Piwak natural health ya with the 3P garlic mesaba and a fe grow fine blood tonic mojadro papa yedi koko and aye yanko na yene yenua ba ya wodin kan Jennifer Osei enkodin komo Jenny yamwa Jenny mante yamwa ha bio ya man na pom te se awie yi amiad mama wujidi bibia e bako enye bako sa ma enye bako sa wa hono okay Jennifer hin na ba he Pacho fisa shubabi ni okay awie yetie o awie ya bako mene boy bi afa ne opokwa champon mene na net e o babi ni na obefa me no na ma wo baako me ka kire ne se mene be ma na mene net no obu mi kwase bebre nti me mpene sa me pebe mo ne mbetena a obeware me mambusa anse ono oba ate wo ma o se da bi onima onwo da na msi yo aka ma so mene tena anu busu mienu na yensem bae nim na fi ofo ne ka kire me se ono oba ate na gen na tukwan ko French no ne na otu enti ekwo bi me busa no oda ne ntokwa bebre ono ne ka kire me se minya abotena me no ne me betena oba ne ba one ne ntena na minya abotena ne ho a ma yedi hia saa nti mafuni pia minya be busume be enson na gen ne bae the gen if I continue bae no mo start say omo time ani me frɛ boy no mfa nti me yare koda hospital e ma me maame e frɛ boy no frɛ boy na gen ne fa gen di maame atomfa maame akasa na so ntwa so ti ache me ko maame ho no me ne me ba ketwa no ko maame ho ti akoya na boy no e start say o didi matam of phone se na bia me mfrɛ ne biom na me se ono pɛ ne yere de no ne yere nta bo hwɛ me na me wo ti me wo ye no me wo ya da me wo hospital ono me frɛ no to sikosande 70 cedi e ma da me free ono ba afie so sika ne ma 50 cedi no ano no o first can si wo biem me ma me na no bi agya mu ko na kam ne me ba no nko a ti mo ho no ma na obae o se ge no na eti no wa ma ne yare na me se den ale no de ama sige ne na da ma ya ne yare nti memboa no na me na ba nchi na mkotu ton ya na biska no to do de ma o e ma onnom ye nti ba sa no me start se me ka jen se te de ne ono no nya wote no de ono mabusa fon no mo ye to ono ka chem se ono ntimi no ye de entra biom to kwa kopedan ha ma me na se ne kopedan ha ma me to ko she ono ma wa anya na me to an honom se me ne be ham nti me ne ko ya ma mo pata na mba afie nti na me ka se te de ba ma me ne ti a me ne na awo a ono ne mfi me na me kwa meta on de me ntimi so me kwa kwatena no so na me kwatena no so ba bie ni nti me ne omunyina na ati fie church na mo tane mo ye bibia man kasa na gen na kasa ye de esa ne ma firi onum ko se wontimi ntana bi no ko ye na ka me ne bo ni mienu ti me ne tena onum di hia saa konsupa esi niam ansa ma nyeska e de no aduane ma na di da chi me ne ton ka ko nya ska no nya one man bi ye adwuma omo ye galam se adwuma ti wonya ska m ka chen son ko ye me ho ade o se ani be ba ne ho dodo ntimi nya abote na me nya abote kakra ma ani be ba ne ho ani be ba ne ho na akoto kada wasa akoto moto na m so obi o se ani be ba ho na 20 mila yi akoye me ho ade ne de wunyi ska ne nkonkoye afem ko Canada ne no minimi ntokwa ko Canada ne ntokwa na me yi mani de man ina fie tu fie no kokwa ha fie fufuro ba bi ani gidi ana akofa fie na etim na koto ga bi wo ga na hadan ho no sama ne ga na twompana mimi hu ya mekoka no mekoka buei mekoka buwa ne mienu ntokwa san na me de mitwa so se te dia ono ne de onex aga ne ntena na mini hwi a meka efia mokokwa tena mu efia etim mokọ han ye no efia ko han ye no wasan ne ga foforo kwatwempena wo sa fie wa one sa aga ne kwatwempena wo sa fie nim ti me kwaka no ne me aka kasa me de memfi na mitwa so because me de metem ni se bia e dan a oyere ne me ti e da obetwa fanchen sina san wo ba foforo biem so san wo honom tim kwato ne sa aga ne so wo sport mti wo mo woni se am ka te ga ne se so opɛ boy ne dia e no metena ne ho na me nkɔ asem beble na mkobo ne masana me ne masana ka se na koda ni odi font me ya de mitwa asem no so na mitwa so nti ko wi akire na boy no na ye de meti won ntem o se so o magani ska se on fa ye de nsiesie ni dam
na me so ba me no wote no wo mfi me nye hwe onso no ma miska se me mfansie ma no me na msie ska ma miska bia 1 billion say 1 billion etende million se sende me na me de sia ma no teba sa be ma no ma sika sa na sa fasie ma no o wotimi ma 1 billion etende million 700 million se me mfansie ma no 800 million Pachai na say 600 million 600 million Maa Akos oh adwuma be no ye Pachai galam se wow teba sa no na me ka se sa na tie dia ene wo nya me hwan dem timu so wo mpeme na o te fonfre ma chi ba mienu ne ka kire ne se ono ne kwa adwuma wo ba na ma sam nyima firo na ya sa na ebesi nye na me se sa na e mate na me yi me niam afiro ntimi kɔ no ma miska se me fa ni dwa 30 million na o je mu 100 seed na ka 29 million timi ko ska me fa ya me de kɔ ya no ba me kɔ ne pono me yi me niam ma to pono nim me fa tv na me fa decoder na me di se me sika na de ma me de kɔ ya oba ya o se no ka da sika ayera 14 million enti ma fa na se me fa no ka da sika bi enti won hwɛ wono na bia ni nipa na ne atwe pono fio na be fa ahye mase timi ka sa wampene na mama me hwɛ me sika me de ba o se ntia ma fa ne sika na me se so afa sika de no do sika be brew tini ma sa ne frɛ me se me no siesie asɛm na me san akɔe me kwa mu siesie asɛm ko ma fa me ne ma ankɔ mu siesie nsɛm mu wie a me ne mienu kɔ da dam na no ade tia no yɛ den osan fast osan sate ma asɛm ni bio am se sa na tia de bembe ama ne ama sumi waso nsumi na me first ka 100 million tim first scan no ko ba ka sa no kan se sa tia de no me ma yɛ de ma fa sika nti woje am se oje usika de a ina usika me de be ma ne nya abotre no ka chem se mimi nya wo nya business kan ye ne master dem se scale ba we pan don't mi ganya se 100 million ye o master dia se si scan man no o de ba betu amaka nsa na tie dia ene o momu ye de sumi de scan bra ba sumi o se woni sumi we de ba sumi ti wa me o de police for come ma me so mo nti me ma me na ma me ka chem se ma mba o ba no maduro kunu na me ye de me ko ye na police for ne chemi to de me ko tu mu na o twi me nsa yey o ka che judge wo boy no me boy na me na wo no wo boy o pokwa champon Pachai wo hwe nyame anim de wo kokoto mu o de me ko tu na wo twisan na o twi me nsa seriously ma because o de me ko judge no honom ka che judge ni se won jeli me e ma judge no so ka se man fa TV na amba am fa scan amba amba TV nso se me sa me ne ma ko me fa TV no koi e die TV e ti kopo anasa de ma because e flat e da me fa na fa decoder no anu te no so wodi ni TV ni sika no ma mo ko fa scan no 70 million ba so wonje ade ba no wodi mu 30 million bacho da bi na 30 million way 30 million so o mo fa scan mo di ka di 70 million ba so wonje e che say wo fa scan no fa ni bulk na say wo fa me 70 che na me fa 100 million enti mbisa na wo fa scan na di say ansa na be ma no e ma ya beche wo edi be 3 weeks or 1 month be 1 month ansa na o me ya beche wo mpachai enti wo fa scan no de koma hwan so scan man fa mo bia se scan me de ma me na ba ko so mfansie mam nti eche na eye na me ti mu bi ena na me de dan me ko ma mo hono me ko ha dan kakra dan bi wo no na me mo eye mu nya ma aka ma me ti scan na bi wo ho a me de me ne akora ndi todua ni dinam ka che ma me se eche de madini sika anso ntim ko pen ka ya de aba be so na mba mfa da mo hono mo ba ti number 1 ta ka me bo mo mo so mu ni sika ntim me ntwe kakra te nu mu na abo ne di police for come am so se omu ojini sika na me so ojini sika de ne matintim ma me kan na me so me ko na mo che me no ka judge nso onjeri miti ma mo kwaji sika no mu bi ba 70 million ne ba ya judge nso wonje no so wonje dia ne ne be de o me na judge nso rema ne me mam ko dem yey ni friday na mo discount 30 million be kan o 30 million be kan won say o mo fa 10 million enfa enhu man ne judge ne kakra so mo fa 10 million hu man no mo 10 million de hu man na ka na 90 million 90 million so na nyina o ka jam say yes ade ne ka 10 million nti me na de ne ka say say te de na asem no waka wie nti yen ko say asem no ofie waka wie ne san say me ne boy ne nkotena bio asem me ne boy ne san nkotena puna wona ne tia na wona ne wa masan me ne wa baba ako na wona ne wa baba ako na akura na nya san akura na 2 years 2 years tam ye de kokoto mu na akura na nya 2 years na wona na tena fie san me na tena 3 years me ne na hotia nka ma 2 year 4 years ena mo ba wo 2 years about 2 years ena wo tumi ma ye chi wutu mo aboso me na otu me yensa so se ye njeli me ewo hefa oh baby eni hono ma ti uko da ema me da me ne me ma ne da o san betu yes ka o ses wo se boys nam no mo da no mu ndi me
Osabetu eska honum so mu ndi me. Why? Boy no. Why are they? Osabetu eska so mu ndi me. Boys na wonu mo koda hono. Boys na no woda ho ma ko so mu ndi me. Obetu eska na ma hwan. Otu ese otu ama yi police for no mo ho no. Me ka na say yi oboa. Enso asasem we. Me ma chiri ba ni kunu. E na kan asasem we. E de che mabusuafo. Wo wa chiri ba kunu. Ma chiri ba ni kunu. E na ka che wo say opoku agem champon. Etwie sika e wo ho say boys na wo koda mu no. Wo mo fa. Nti me ka me busa o say enyo no kre. Busa o say enyo no kre. Nti busa mama me say enyo no kre pa na boy ne kwa ka kire no. Boy ne kwa na san kan say boy ne me da access won boy na for de ne kwa duro so say bia ono no behu say me da wa me ho nye ne mobo. Akoma Nti me pie nti ansam ni si nyina che me pie me na me friends say bia obeka say bia bedu be obeka say bia me mom man de ma tena wale na asem me san friend ne phone so say me ba o na ka kire me say emre na me koye no okofa oba ne tenae na sa aga no ne ti ofie honum na sa aga na enam se na ma oba tena wanga ti judge ne say woni me tena bi na so wonyimi ye na ka ti judge ne say woni me tena ma bɔ ne ka enam se ya ti ade na me mfko judge no bi an so be sa ko tua bravo sa say otua bravo sa 52 million ska no boy na some oka ye no to aka nam se sa na waka ne mate ti mi so mi yima ni ma no obi anam ne ba bi ba akra no wɔ ne ho no onfa mba ne ma me no nsu me oso nsu me onfa akra no so ma me yo be ma de so na mi nsu so me fa akra no ama no dati ya me ko ho no se me ko fa akra ma me ko ye no akra ne na hu nyina ye nkuro nko ade akra na koma ne sister ba ko wa yiz man kwanta akra ne na hu nyina ye kuro na me sa na tie de na me ye de me nkasa ntimi ko ho na me fa mba ni di ntimi fa pa na se me ko ho no ma me ko boy ne ho no na me na ye free ya na kama fa akra na me de me ba no ko ba ne sa ne kan se mi kire me se me ba boy ne nchen na se bia bibi ya na se bia me ba me poison ni nua no to ma me mba ne nchen to mo kan so na me so mi suro ti me da yi pran sa ka me fa mba na ide adwane na ne me ne sa na se ne ka kire me se akra no mo fra papa ni musa nansa so na papa ne ka se me fa akra ne dia na me se da bi mo fra papa na ne ma me kwan se me fa akra no na me fa me ba ne de ne koye de me ne koye na e ma reho se ne ma me ne ka asase me ti bia me akra ne kwa bo no wonhwe no na me sanda akra ne ko san ko ma ne sister nse o ne wanje akra no ti ne sa ne ka kire me se Monday obekọ baabi ne Monday obekọ baabi ti me fa akra na me see you ti me fra bo ne ka kire me se me hwe ne man tun na si wo na ko fa akra no e se waje akra no ko so mfa na akra no so ne ho tantan oba na be ma ba cho ye be ma so mfie samienu mfie mienu 4 February no nya 2 years e se waje akra no so na oba ne ti on so mi hu se mi hu on su mi o se on su mi oni su mi obesu no on wale mi a o so on tin sika nwale me onya be on wale mi o so on tin sika nwale me dan tan po na em free ba bia yete no emba ayi ba bia one ga ne te no enti ebra judge ne ka mu siesie bibia wie ye no a judge ne ka cha ho se monko na monko tena no ka ne be ma ne ko tena se ba sa no me na na mo kan se me nya abotena me ntam because me ne wo ba ntimbi wona me nim no suban ntinu me ka sa me ne ntam na na mo foto me asa ka me ne ntam na mo na ekota wade na se amo foso me ntimbi wona ka tire me se me mfa me na panyin wo ye ohene on na di anim me ma me na na ne momum na na so me pa na chewa on na agise me metana ase na me sa adwuma so de me ntimi nye oba wo be ma wo ne tie na wa fa ne 110,000 enye kwan paso de but wonye kwan paso na ofa no wo se na wo ma no ya we ansa wo fa enu die ye nim wo fom ye but wo fom na be ma wo ne na tena 3 years achi wo kwa akotum na wo twe sen na wo twe miensa na wo twe sen na wo twe miensa osaka ti na wo twe udware da but ma na mi ndwale o na wo twe miensa nyina wo ndware da na mi ndwale wo pesida mpacho da bi wo pesida mama pesida aduane be na ne ye de bre wudie me ma me mo na mo to aduane eble me enti wonim se be ma we ye wiki enti nka wo sign kwane na kwa akotena biem sister sika no ana wo kenkan de go wo nsam nti na hu se be ma we de wo skenti no min hweme ho maba foforo maji ana ma me hunu Maa Akos Jennifer me baby friend Jennifer enti nka wo ne be ma no sign kwa akotena biem ma na minim se ena man de o mani abre man pacha na minim se bia mene ne wakra nti me de minya abotra man minya abotra man pa na mjini di because me onya ska no onya ska na wante sa
because when you scan na mfo ne ka ho na ma ne yes adun na me se say tede onya we na ne te de ani sum na me kom ba bi de uni ma no de me pa kire ne se wokodam mu na wotwe me yensa ne nyina achi na judge ne ka se mo san kwotena bia mu no nka wo san ne kwotena ma me de me kan sa me ne ntena ba ma na pese me frɛ no me pese me frɛ no busa ne se me pese me frɛ no ka chen sa me ba ne nchen na pe no ma hon de na me mpe no bi na pe no because me kai se wo ka kire ne se wo bi a judge se yensa metena na ene wakwafa meboa yesi bia wo kai na me rafi me kai Maa Akos umsa na minim se bia bedu onu minim ni suban ono ka chem so na no ode nto ko ba bia obi antimi nya ne hweje bia meme ono betimi aka se we antimi so me ne ka se bia na bon recording me ne ka se na bon recording patron recording do say na wo mo recording be 4 say 5 oh and say no so 3 years recording 5 for there abaya bi ne no 3 years na recording na bro 1 billion what do you say ma ba no me start here mla me free says wo pie no na me start here because ono ka chem se na no ode ono betimi de makoba bia ablo ndi fo asmo kan no okay timi so ba sa me so mentimi afena nko judge ne ho no because me de ne ko be sa ko tue ska no mama sena ka achi sam de na ba ha se ko tue ska no nyina enti meka wa hunu so ko tue ska e ho okay enti ebra wo ne opokwa champion etena ye no enfie miensa senka woni ni nya ya ke se enfie na ma dodo sa na hunu se wafa e wo wochi like wafa we no wafa dodo sa ma dodo ma hunu ye tu ba no me hwe ni living ne ye na oye bo ma me hu ma hu omo ye tu ba ko o ba bie no no omo ye wo ye ba mo adwuma ono me ko hu onu ni me onu ho no me frɛ no ka chance na me yare na me frɛ no ka chance de na me first scan na me frɛ no ka chance say on to apple mlem no so one first scan hye no Ata me kwere me tete na mo bonyo tete na me kwere no ne gere to ho no e no msa na me ka chen se me de me na to akoro simeti na sa ka me tam to ande ahwe mfim ama ka be re ka me to ahwe ni mfim wo be fan to ande ahwe ana wo bufu bia wo twen a weapon ma da me bufu bia da me bufu ye na me hu so me ma na akoro ni simeti na me de mani bu akara me ka che gere se so opene de ne wantena ho ana opebo ne de ne onka che bo ne so ne mi jana me fa no na ma so munyume na no obi te na me beje ye ntu so no so me te no so beje dia eni onfa onu obi te ho na akwaje ya onu mana no obi na net wanka no kra nkyere me ojiri si wanka no kra wanka nkyere me so no obi te o menyam ye ma ne ma wone dem e ma me ko hu e ma ne ma ho me bi so ka nyem ne sister ba ko ne ne ma no ba be fa e ma me hu nkura mienu ba ko ba ko mo picture ho o se ne wo fa se no mo ade no wa misem mi acha mi hu ya that time ka nyem se fie for ma me no mo nya fine ti me ko fie onom no me kwa na me se dem ba da bia na me te se ma no mo ku fie on tan pesa me de mo be show ti sister ba ko na busuani ne sa aga no a one na wo no na aga ne ka che isa ne ba me ho no Friday na tana me nyem boso mienu na sa ne ba me ho Friday ka che me se boy ne oba ate ono oba na wo mienu na aga ne ko French kwa koye adwuma enti me ntwe me ho to me enti me ntwe me ho na me so me twe me enti waka am so waka ma timbusa boy so me fi wo mo no ma no kokun ntokwa o fi ase o mo na aka na bra be ma ne share no like one for onko fi anko kire se bia me ma me ni me sister ni se nka wo hu picture nka be hu se o kan se ne sister nka be hu se nya ne nua me pa tem no hu me ndande no hu no afa ma anko fi na etim o mutim no e konfo ba bi fi enti na ne me busuan ni bia ba cho da bi wona ne tran fi se ansa be hu na ne busuan fo me ne tran ne sister ba ko e ba ho menya 2 months no e na ne sister ba ko ba ho no betim won se me nsam ne mfiri na ne nua na oba ate na ma me no ofi on ne buga ne kon se oba o se obusa nse si don be fa me no ne nua e na obi akofa ne na anye man kon kan chere nse bia se te ma ne me fiti bia ko pe kan anye me pe na me beto na fi ono te ba sa na sister no kan nti me ka chere sister ne se me kwade ne onu nua ne nkasa no ma miskam so me de me fa nko me ho no ko di dwan fa hwa akora no ti me ka ya bo ne so ka chem se oni ska no na ne sister ne ye na sister ne o fa okoe ni so ne ndi asem na chi bie kwa pe se ga ne bae nti salad no ye no ho ade na lady onya ne ho ade no onya ne ho aga so ase na omo se wonu ko school na boy no ko fa no ne nyim nti no ntimi ni njai ena na so ya de mim se na me botre nti utu ne hia ti boni wie na pacho da bi udru san pacho me nya by 3 months na me jai ena be ma wotumi kan 1 billion 800 million 600 million 500 million 50,000 40,000 100,000 go nsam no when to me ma wan kwanko so adwuma no when to me so mo dwetre bi ageni ska de ma me se me fandi dwa sa ska no any 30 million am ka so ji mu 100 cedi no 30 million mpachan no nti ode ma no de adwa na so de kodi ye
say 30 million kwa no age 100 ka 29 2900 etimi eya adwuma nti di adwuma na de ye enum no na minim ni subanti ma di dwa no ho no me ka me man san ka me call madam ho no ma di dwa because me di dwa no ho kwa say we ma na me sam ne ma kwa obaji ni sika cause boy ni minim no ade o ma oba sika no oje ni suban no me kokwa ka tem say me ni hwibia ho no me man fa hwe ama enti ni ma woto ye ka say opoku champon ye from bomodia na fa fon no na ye hunu enokra wo Jennifer na asam no mo sansa ensem bi ahwehwema so kakra enti wo ba na che say de me doubt ye no what to me ama me clear information and ye hunu baby be kwa akosi 4 years na no ni bank account a wona no de wo aye ne bank ya 1 billion or dem wo 880,000 or dem no ni account then time no nko bie bank account no nko bie se no akoko bie dia mintimi to onu se na me ka say wa frame me say because of sales can na me fa ne nsem a esi am kwada access na ma ne wusika nyina asa me so me phone chance na wo scan to wusika nyina asa de na wo ye o ka tem say wo si dan wo si dan na wo si me no mienu me no to na wo start dan no by dan me busa say dan wa dru mfimfin ase da bi wo moto ase no on to ase abiem me so me nim no dis kana o ka tem say me mom na me na adwuma gu adwuma so da bi on ma ne ko adwuma em da chi kwa me fro be wa mat me fro bi ase mo ko adwuma na so bi o ye bi o so oni ska on ho enti say sika no de ma o san beji na mu di ni nkakra mu de den say 30 million da bi san 100,000 80,000 50,000 no say ska no ho so on ba o se me ma ni se no mfa nko ni bi ba mi se no o digi ska otimi digi a otimi digi ska na enu wan fa bi anya ho ade ma fa bi anya me ho me ka tem so on tin sika anya me ho ade me ka so on tin sika anya me ho ade ni wan bi san se di tin on tin sika anya ho ade me ka o ka tem se ya ni be ba ne ho dodo so dan tan akoto prage ya esan akoto yi wo ye ho ade ni be ba ne ho ni be ba ne ho e ba ne sister so make friends abona mane ni sister so ka tem se anya me nya abote na wale de ya abote na msita me ne tino ka tem se onye ska tem ne pod be kwakwa e mo ade ne tino onye ska no wonya me ho ade na won so da so na won ne tie wo be ma wo bi anya se wo bi dia ono ne dia ye obetumi aye eyi kakra kwakwa ye onho ade kakra bi wo fie wo se wonya ba ye ne ho osansem na oka ye no na won na tren fie sen tem obi na no ka se wonya ba ye na me ne na tren 3 ka asma ka wa nu amount put am sam ne ma fi ni ho no na munya bre mu relationship no edru bre ban you start this kind of man 1 billion 80,000 yet na ye nya be 2 8 months 2 years 8 months 2 years 8 months no start say onye ska no na tama wu shia no na adwuma ba no ye mi shia no galam say adwuma no tama so nya galam say adwuma no start ye ya to no onye ska akra onye ska da ama ska na ye de etiko oye ho ade ani beba ne ho we mo ade ani beba ne ho ani ban what is saying me nim say ani ben na beba ne ho ye ho ade a ana na wonye marriage material like onye wonie maye wo fie wadua ne no mu wonie masie mu empaso agodie mu ne ho ne ma wa akwadworo wonie wonie maye wo fie ana bo we ntimi nyina ho nka say me ndi me hu ase bia me nyu aduane ma me nsi niema ma no me si niema me si niema me si niema epupadam isi nyama be padam eye bibia anu aduane ma ne di wone be bedam pa me ma me ho kwa ma ne me da okay bibia mu ye ma no bibia mu ye ma no and still waso nya ba ya wa na ye mpacha na atia wo da so temperature ni mu because wo oba ba ako wo mpese obese akwa foforo me pacha wo say waja yi ana wo mu ese ma majan okay ese majan ese onu no oto fun mienu ana ma me ba ako fun na oto ye no na ofa sibi ho no na ma me ma ne bie ayi won say oto fun na obeya ho ayi nyina ti ofa sene ye ma me no no ofa sene ye ma me na ka chen sa ete dia ene wanye nti no ofa sene ka chen nti no ohun ni waza no ofa sene yi wo fun ne so no wa say e be ma ofro ama wan ka se ma ka say dunsu aspa na ipa kofi so minu na ka che say e akora na ma ofra akora say ofa mi o enso chenche okoba mo fama na say na asate ye ma asem to o ya ade ya me de metwe me ama na ko konkodum ye ho na mabusu ni bi anim no kwapem say sase no si yokoye ho no okoye kwara ntokwa na okwa akokon se mabusu afo ye de nti okaka cho mo sa wo twempena na o be ma fo na ase me twempena na nipa na kwa send me ayi voice message na me say ya wo fa se na ma me bo ade ne kwato se tintina da nti dansa na minim se bi o memi ame phone so ti me phone me de lock after me WhatsApp ayi no so na me hwesa ade che we busa me ade che so busa me say na de me de me WhatsApp ayi lock atum WhatsApp ayi so na me say ade de bi o memi ame phone so
Anadwo me afon so nte send dem achew. Anadwo me afon so abehwe so wo boy. Anadwo me aso wo se me wo boy. Na me se fo wani hu se me wo boy. Wo fo wani hu ya me nka. Okay. Hello. Hello. Echapon. Madwani. Opoku na pom te say. Na medmo. Ya da nyame ase opoku Maa Akos ni. Me ya adwuma won Akoma ene Onua TV. Bato. Nyame shirawo. Ewia yi Jennifer Osai wo mprada dai ana munya ye. Bato. Jennifer. Bato. Aha, wono na dia asem bia ba beto ye nimu na wia na wo yo ba se de o se keka ne nsem na se ye me dedodo. Ena me se me fra wadawroma. Me pese me hu se woni Jennifer eba no owen. Bato na bitayo. Aden no waje na koma o sister wa bra ne maame ewo ho. Ale bato nyina na je no kona ni sister o. Chemi Na ye tie ni se ata ge no edu ba bi no. Na me na ti edu ba bi na se adwini ska. Aba wo no me no first kan do di gana ni. Isi ya so ko di ska wa famba. Ni ko dia police ransom. Isi ya che no. Awon first kan man tena mtena mo fani tin ko di ska na ba dia. Mo ko min tin ko ska na dia di ska. Enti amya ni ma ni nya ba hona. Afi so nche ni se ko ska na ma ko bi ya no. Wa famba. Ala ni ta de ni ko ko tu. Ni ko na mi mo sumane. Ya ni ta ta de ni ya nkan se. Ni na ji ni ba ni na. Ya na ni se o mu ya para na. Ti na na ji ni ba na se na se ni ti ka ba ya se atwan jan ya che no. Ni try di ko be tri se ko be yi. Ni se ni bian jan jan ko ni se ya. Kana ko na sa na maka na. Ya ni ka sa ni ya se diska ni ba na se. Ya te na kan shi ko te ya ma che na. O ma ya ko na mo se ni ngelo na. Nji ko ni na ka na ja ko an din na ne. Kan ja ko la na. Na se ya ni ta na ta na wa ni kan ko na. Kami sama saya nanti mana dia kalau habis, kami tahu jenis sahaja. Di mana ada mana, orang di mana tu sah. Ona, kisah ya, Maa Akos ni saya na, kita buat kerja sahaja free. Jadi kalau kami jadi orang ada nasi, yang kalau orang bah, dan dia wama, ye alu. Me pacho mi tie pa champo. Mi ya na kan so kan chenan ka, o sha kwa ba mi ya wama. Obecha won say like musan etwe pele mu ana. Le ba cho sa e yin kan se be ni na je we ni de ya na ni fa se ska no si na me ta san ko ta ba ni na bye ye fe na di kuma si o wa ha ni kuma si o wa ha nti na ni be so this ko fa mi se ba yo ko na se a che o ma ra ko la ni da nti ba no ba ni o ba di ni ba di na kami na me dam ho nan ko sha kwara na so o de zamu na na tida da na se yin ya ko ya kisu ni ada nti o ba wo tan su ni tuma ba da tsan o shi o nti ase te Friday ni Friday na 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 ba e na ba da na de kin ti sa ti de no so ko ni ba na da na su en kon ko de mbra ana ko dia ko ana de ni ba e ya de ba e aha oba ya wada ampa oba ya wada nti ari chi Friday ko ja oba ku ada wada na ko bi ne ba ndem ba e nti Friday ari chi Friday bi ni ana so ade ba ne ko ma ni sister na na se ai de sana mo ko ba na mo discard ba ya no ni pa ro nti on ya na ko ko bi on ta sa se no ani so mi ta si kan ko ma nti o so de on fa ko ai akwa de me ko ana so ni na na dia ba ni on fa ko na na bi ho bi ba bi ya de ko nti Ibi ayo so ba ba tna fa ko na zo na to bla. Dan so na na zo na ni nagu. Na ka ri ni ko sa dia ko ko ni sa dia le dia ma tna die. Ibi ko ko na ni na mta ko te be sin bi si ma de ma. Sa wanji. Wanji na fa ko. Ibi bi si bi on fa ni. Ba dan le ka bi ya ka me jeni de so dia ni tna kra mu. Wa an fa ni na si bi ko ko dia na bi bi. Ana bi de intention na fa ni se. Asema kwa ko na mti na ni ba sana antie. Obi a wo ba se ba be tena se. Ibi akwa ni ko ma ni ta kwa mbele ba mi.
Oba nso awo kwa car page na nam sare pon to su ko hu ma ko fo car woni me want man ka fi ni se ko ko bi a it man from the bi a champion ko ko bi a ni bi a se ni ya want ni e jana je nam se akwa ko bi on fa na na mi tia no le mi se bi akwa ko bi a madam wan tia fa ma na wasin na na bi ndi wan tia fa na mi si okay o de sa dia na so so ya na ti ama pa na fa fa mi tia no en so na fa ma na one of the same thing. When you don't come from home, I don't know how that I am. I said, "Idea." Oh, by a new minister, who went to the minister. The former than which one members and a more for somebody in this information, which you do. And I make a call me down from it to Roma. A big slam come about farmer in Syria. You cannot make a discount. Only in Africa. But if you know, I'm saying, let me make any kind of gasoline. It make when you see and they call now, there's a refugee can die for now. Madame Dana, this kind of brain, and a family, the Banakoi, that's no quite. So, I can say, I think my dinner back. And then you are quite a monophone. You are quite to cry, and you know, a monophone. When I'm a Japan. Well, not say, Ebra, Mumma, you didn't question Mum, now crying your baby uncle, and on Nebusia Fonso, and you know, now didn't come our sister. Silent, you almost want the music, like a toll, I didn't come to the ball. Yama no almost one Japan. Okay. And won't see Jennifer crying a one a banner home. Okay, who's in the crying out then or before crying also man and fano. Also about a fan. And was so called Babefano. Says say be to a tra and think or Babefano as a mother, now wash our bad and our man crying. And then I can't tell you, I'm and I'm a funny quote out of one of them. Jennifer. What does Super Jennifer? I only again, all of them. I don't know now. Share my yard in the Coco Shame. Now, what you mean, sir? What? This can really do. I didn't know that way away. Busan said, Monsieur Busa, me Busa say, I can't tell me by our Baba and I said them one. Baba and I said, now, I said them one. Let's go by a machine man or that one. I see the Ocean Conan, that's not catch him. Look at him, say, Pamuana. Ah, no, I'm not sure about you about the bank as a swasher them. Oh, well, quado. Lock it down. Into me, Pierre, not get in the na Jennifer, now, may by champo. A brebe, okay, say, and car, who can one call the pen water, but no one your menses into one and no your brebe. Nay, I do that you can ask him. Now, the person I'll call you, I was in a bash hono. No, be about them one no about one and cross a bay. No, you walk. Yeah, then you know. Not getting burning you. Yeah, then you are not getting it. You say on a minimum come upon it, get it, dear. You don't say me banner. Oh, my God, near my every damn one. Jenny Tobo. What say? Jump on. We'll be say jump on. What say? Mamma to bow would dare more. Mama try. And at the same time, who catch I say, who can call for sooner what than when your menses. Ain't you know? Which is which? My and no cray. May say, no, to me, Cassana getting in them more. Can I cry? I just not catch him. I just not, and I just not catch him. I don't know that that's not kind. Also, again, no, them one now, the man appear. And to what them and met 12, and I get a beer. Appear for one for you. Man, I get a king. I don't to crown and to a more family now because I look down at some catch on the 15 room. When you want a large, she had a new one of us to buy that position. Some to buy that position, the 2 room, which is a mamma say, Quana. We are going to die. I never bet you down. I don't know another day. Now, you're quite one, be a gate, not too soon. One another gate. My nickel is here now. You can't come say, hey, ma, what do you feel? None, maybe Tefino one, ma.
obi get no jan ohwe manim na me se ade me tu ba ho mi ga na sa ne ma fidam wonom na ga ni fidam wonom ko to no hu ga no ma me se me hu ga no ma e se otedam hu ga ne awu sa ga ni fidam wa na sa bia wo se ebra wo ko ye no enka champon e for so wo ne wada and the Kraka Charles and the Kraka say one will die and I was thinking one penny and I'm saying Cabapene because Bema winning it and Waka San also no better dear and Cabapene now so when you will menses in tea and to me this I say okay girl shadamo ma and but Ganny Pierre could run them oh my god ni pie free dem o ko run dem ye ba na pie afi dem on ma run dem oba ya wo ni da ya na wo ni nana madam ni nana okay wa ma tu dia wa dem ho wa ma tu dia wa dem ho mi se be wan kan ko ba ku se e ko na kan tampu e ko na kan ko na ko dia de ma ko no ko ba dia de ma ko no sanka mi ko na kan because we dia wa ta do dem ni na ni ya ko ma tu me fa ade na pa su dem we become president na mi chia ka papa na mi chia ka ga ta become president na papa you tell me do ko na mbe fa e you tell me do ko na fa e you tell me me fa Manchester na fa fridge na na sa TV ko da ne sa ne ga yi roba na ko sila so na ko na na o ka na no sa o ni ma de ko e o nu kwa fa Manchester na de ye no madam eti edro no odo ko so say yenkota say de be ya wo bedo no anase yenko ma ba yes de me ko yes what de me ko aduro so yes what de me ko aduro so say me do ko judge nani ma me nkasa e ma asa ma o ka che o san say me so bo ya de e na ma pompo bo me na aka me hu no e na o san ka say ene sa na o san ka say ana osan ka say you omo san e ma bla obe wu manim pa wu fi wo ba say so so me usem da ha wu fi me no na e champion e koye ya na say champion da fa yes say champion da fa na de ne koye yes de me pe why na ball wa mane na ball ma mane wachi ban friends en Teresa wasi na de no kote ana wo do wasi ni ku na ka kire no oni sini ku na wo se ni ku na da fa ne boy no ani ku na da fa na champion no yabina wa ka ta Teresa ni kula na na so no ko ni afani ti na no ko ya no so ta mo ba we na ni ko mo ni no so ka cha mo husa fa say una ko ti ska ta so ye ni mi no ni na kai ni no so na ka me ka cha mo say we le un ti ska na ka mo so amun ji ska na mo kokro me so bo le ti ska se ye ni mi ama ka ti bla ko we fa ni bi ko osna ni nya na dem wo ka ti bla no ejo madam ensem ya wo keke de me na ukotua sika ma mema no e wo no se ye de ko hyemu omo ne na by heart mama da ne ko bo ni ko ni ko ona ka ni ko ni ni wa me ka me ka cheni ni ah ya tisamo ma me de mi sa on ni nua pa ni sa bra no me ti ni nua ka sa wa yimframa ya nyina chinyi oni bra ni ya one o ka bra ni ba no ni pie ama ka bra ni ba o ka mi nya abota wat na de ya so nya bo na nia mami misa no e champion yanka no kore wa ha e pie sika se ba bia ye de ni ko hyemu no na ma na da ho e mema no na omo ne na madam ti se ko janu sa ko na to janu ti da gbe la ma mo ta ko ko na ko me sa na ko wo de na wo ya ga de na ka ta na mo chi mu na sa ta janu ti lo e champion me ye ko su ya ne snap no wa ha ana me ka ta o no me na ya ti da je ma de fa me cha se me ye ko su ya ne snap no wo Akoma FM wo nga ta ba janu wo nga je na ka no
Yewia ya no bedi nkomo ne ehunu da ye nyina ye behia na emom no obayi oba Jennifer oba woni natena enfie ba nsa na woni ne wo abofra be ma wo enfie mienu adan na wo hwa ye ma ye de ne koto cells na wo tweme ensa madam dace madam de tieni oba me no ti me wo dia ho tire me ala ka me nse me dia ho tire me ya me gwa ne gwa ka me skadala me ma 30 million karu kwa nyo skadi yo ma 3 times sa kujiga kana me ma sa kujiga no tata mo skani da wawa nya ina na fa me tan ho tire mti na fa me tire jensu ni skani de ni ya me na fa ma na le ka 29 no da won bo da bi wo so na se pe wo fi de ni ko ma ni wo so no o bi an ma fa ma na me ma mo ko fo so ta na se me da no bo wa na ma mi se na me ka sa se na je go no mo se ọba mi ni o ti àwọn ṣe ẹgbẹ́ àwọn ṣe ẹ̀yàn náà bọ́ọ̀lù ẹ̀dùnmọ́ ẹ̀rọ yìí kankan ní oṣù kájọ máa ṣe fàdíjà. ẹ sọ ní sọ kálíbà ọ̀nyẹ́ ṣe ní ọjọ́ ẹ̀dẹ́sì nínú ẹ̀kọ́ máa mú ọ náà sẹ́ni ọmọ gbùdá àdùn ẹ̀kọ́ máa mú ọ èyí ṣe ní ẹ̀kọ́ máa mú ọ. ẹ̀tún ní àmàkà tẹ́ bọ́ọ̀ fọ́nrán bùwà ní màá lọ́mú ní ìyànlẹ́ ní kúrẹ́mì ẹ̀jìnà tẹ́wọ̀ fún ẹ̀jẹ̀ adẹ ọmọdé ṣe ẹ̀nà aláṣẹ́ni yẹn ti bẹ̀rẹ̀ mẹ́ta yẹn ti tẹ̀lé ìkọ̀sùn ní ìfẹ́ ẹ̀jẹ̀ àwọn ṣáàṣẹ̀ ní ìmọ̀lẹ́ àbúrò ẹ̀jẹ̀ ayé ẹ̀jìnà àkàrà ní ṣíkàdà náà bẹ́sẹ̀ sọ́dọ̀ yá yàmẹ́ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ yá ẹ̀jẹ̀ tí wàá bí àwọn ṣẹ́ ń sá mẹ́jì but madam they want to have a current drama again it can Ghana as a family I just for 2 million cash 29 million Ghana to TV as the quota in the car wo ti Ghana ni na mi ti mo sa ka sa ni sebla o ba ya no e gbe ti ka kokko ya da ni ni an gela da 10 million o ba da na ade ti ala ni ni kan àwọn atino o ko no ta kan de kan se ba na wo ya na sa tin se mo ti sa ko si ni ma no lo fe so fi le bo asa se mo ma no lo fe so fa an ko ma mo no sọ́nà ọ̀sẹ̀ ọ̀kọ́ ọ̀sẹ̀ sáà ní ọmọ náà sọ́nà àfáà ilé mi lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ báyìí ẹ̀jẹ̀ àbẹ́fúkà sásùkú ọmọ wọn nù. yẹtí sanu wọ́n di máa bẹ́ẹ̀ máa ní ìjà ní rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ máa ní ẹ̀jẹ̀ jẹ́ ń kí ìsanu. wọ́n lè ká ẹ̀ sikani máa bẹ́ẹ̀ máa ní ìjọ ni yẹ. wọ́n lè ká ẹ̀. wọ́n sún sikani ọ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa ní ìjọ ni yẹ. wọ́n ti bẹ́ẹ̀ máa ní ìjọ ni yẹ. wọ́n mọ̀. mi jẹ́ sẹ́nà yìí ní ti sábà kúnlẹ̀ káṣíà mi sẹ́ ẹ̀yìn ìyá mi sẹ́ lẹ́ẹ̀ma na ẹ̀bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ìkànnì ìkọ́ni kọ́ fún oṣù ìṣẹ́ ní ìtàn náà ní ilé tí wọ́n lè kọ́ ní wọ́n sọ. wọ́n yìí sísá náà Jennifer yẹ́ sísá. ọ̀rọ̀ ní ìyá náà ọ̀ka sẹ̀ ọ̀rọ̀ ní káàtà yìí ní tiẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ní bọ̀ọ̀sá ní sísá dàkú bí àmàlẹ́ náà sọ ní fúyà ní ẹ̀lọ́ ọ̀ka tiẹ̀ ní. sísá bẹ́ẹ̀ náà ọ̀dí sikani máa ní dwani yẹn ní mpira náà. ọba mi mímú tí mo ní lẹ́yìn lẹ́yìn àṣẹ ọbẹ̀ fẹsẹ̀ kànú ojú kan fún àyàmá ni àǹkó wọn mo ètò ọbẹ̀ fẹsẹ̀ kànú ẹnna mọ̀ká sọ́ni fẹsẹ̀ kéré yẹn bìyà ẹ̀gbọ́n mi kàn ní ṣe kúkọ́ ọmọdé ṣe bìyà ní kó ẹ̀fọ́ mi jẹ́nà àṣẹ yìí kìlì sẹ́nu ẹni ẹ̀kọ́ jáàmù ọmọ wọn mú kó mu ọ̀kwá ń fún apá àwò náà lórí fàṣẹ kọ́ ní oṣù oníṣẹ́ sí ẹ̀gbọ́n mi kìlì sẹ́nu èyí ni abẹ́ màmí èyí màmí ní pàpẹ́ di ìgbà tó mo kó polisi ṣe sí ẹ̀fẹ̀ ní ẹ̀kọ́ mi wọ́n lè tàmì ẹ̀kọ́ ẹ̀yẹ̀kọ́ ẹ̀kẹ́ ní ìyá ní ọ̀gá ni ọ̀gá ni apájì dàn ṣe fẹ́ẹ́ tó ń fẹ́ mi lẹ́ni le fo ti ni le fo da ko ha dan won ma o ba fo so to di kwai pan outside the door ma ni feeling o ni feeling on me e ko ni na ka chan kan ko da bampo ni se de ya di ku en pa ya kan ko ma ni na ka fa ko ma ka ti ni se kan ni le plan first kan ni kan ye le fo na wa ka ti ni e kan ni ye na e champon wo ba yi nso minimum se na wo start galai sika bi ya no no na de ma no wo so utumi ma no 100,000 ye te sika 1 billion utumi ma no 80,000 utumi ma no 50,000 na of san utumi ma no 1 billion wo so utumi ma no 1 billion ye 100,000 ya 1 billion ko na 100 ko da Jennifer ma na so utumi ma 1 billion na wan kan okura wo a champion wo na wo so 1 billion da ni 1 billion 1 billion. 2 million bundle. 2 million bundle. And mean Kasavu mame. 2 million bundle. Was so but to me this 2 million bundle is coming out not me this kind of say toe. Me kind of man who or to some say toe. We are 1,000 coins for that. My minute time my 1,000 coins for that. We do not bounce. We do bounce. Who first kaka say sama into order. Madam in just come out when I okay me 1 billion na hunida. Na sika kasi a woni ne tie wo de ma no so wan fan to ho ye de e sen. Mi se kadia ma mi skama di kasi am de ma na me ka se wan fan ye ne 3,000 30 million na me de ma.
enti say 10,000 no di dwane kra no one farmer no we di see no ko Dabi. Just can go for me say go odi kan sa ya mana ni so ba no. Sada na yi na kan kan so di ko fa so de mo di ko tu. Mala dan ba bi. Di ko say yi ba di ko na mi se wa ya yo ti say oba na me ma ka ka sa mo ba so na ni pe so ya di anu no. Ni no no bo se ti a so wi sa no. Ìjà ọmọ àti náà ọ̀ká sẹ́mi sẹ́wọ̀n ọkọ̀ sẹ́mi èyí kan dàṣẹ́ ní báyìí ní bẹ́ẹ̀ tí báyìí ní wẹ̀ yí dẹ̀ ṣe. Ìkọ́ mi nínú ìyá ń sísè àmì pàṣẹ nǹkan mọ́tò ń ṣe ìfẹ́jọ́ máa ń lọ́ọ́ fẹ́. Ṣé káwọn ẹni bí mi fẹ́ wọn àkóso àká ọ̀ká sẹ́mi sẹ́ yé mi ṣe bí a lẹ́mẹ́ sábà bẹ́ẹ̀ yóò pẹ́ níjú. Wọ́n àkóso ṣéṣin ká ẹni ọkọ̀ fún wa ẹni ọdún pọ̀ ẹ̀. Ṣé káàtó mo jẹun sí? Ọ̀sùn mẹ́gbọ́ ọ̀pá wọn kan. Yẹ̀bẹ́ mi náà yìí nà ọba Jennifer bra wọn ní ti yá kọ̀pẹ́ bra. Wafa sa 10,000 ni dwane ye no wo se wafa wo sika da like on your baba tutu bottom wiawia meme sika madam maybe I know me ya ko tu ya me ga ji sa me say e say me cha dia me na me ku ya se na me ko de me nka me na ka se ga ji say me fa me sika da just me say dia me nti me kan ko afa di da me na me tena ko kon fa di da me da se enti dia ina ba ya wotumi fa sa woni natena nyina wo fa wo sika Edwin is here, 10,000 idea was a mefedjane. And I'm because madam, and I'm because I'm not going to Salome because you know you blame one of them again, no minister. Once that you die or Saka is a really or bar or many Akoma, no one, no criminal who says anything. No, by Yadina. Oh, by your cat and maybe not all by ya. I say, let me do one of the catchers and the call you. I know you know how you are for Canada, and you will not at the catch you quite man. Look what I am in Okasa man feeling. So I'm not going to me. Okasa was a man feeling. It is quite animal. Okasa was a man feeling. It is a good woman. Not a friend say, Okasa man feeling. You are sorry by Mother and Quaint to Cotakia Diaba. What a star, and I Okasa man feeling to go. Such a thing to be my friend. But I can one way in Sinaku. Okasa man feeling. Just after make out that one fan one is off of a credit in by. If you also can't go with Madame Baku, not fair when you say when money had to give I'm passing by that. Like you even look grandma than that, you know. The tag, the tag, and question coming out of the Chicago. Then I will not say good man to some tag in her lady to say, you know, about me. That's kind of a 30 million that's only 14 million. Children that child because you don't know but I don't stand any longer. Let me get a music. Let me get a way to. And I'm just saying, I'm come on, come on, India. Well, it's a come together. 20 million. That can take a car and then one from Prama and a car 20 million class and Dama. And I can't come to see when I find the aircraft. What's this kind of a casano or whatever also? Scan number by. One can tell me a 10 million on the best also. Huh? One can you 10 million a 10 million back and can the also 900 million. 10 million and a car that's also there. Yeah, no, come on, Jibisica. And come back straight. You got to what you are fine. Let me say, what's it? What's it? Me, my phones, me, and me, Fosicano. We need mad to come from Fosicano. Then, so say, what about now into on with you now again now into the sea again. That might be too much of you, and then now one enemy who I am, Mamma, and that's how the first canoe. Now, because you are not quite now to you. Madam, my father is not already down for 1 10 and to say. The people are not or feel my mother needs to be so down to call me. Oh, what's the fear? Mokoko high, yeah, who quite gave it him now. Madam, if I told you, said you I said, yeah, only actually, message I'm moving to the other trouble with blame. But I'm not for the listening to you. And I'm not doing you. And I'm to go. I'm going to go. I said, yes, one of the Christian, and that's how I said, no Christian. Everybody now so far, my woman. Okay. Woman, couple said, never for you, so when you're the oh, everybody come out. When I want to go, each other 2 weeks. 1 week next week, but I'm one by each other week. The Paka no money to support for so I know when you're one empty. Why you need to be outside of an amount of it, and then I look at the person. Now,
when you get them out of the command to one that I did say, when you can come up and satisfy the catch of the planet and starting to I can go and have you for my video. But that's me. What about the class in Lanka? That's how many will do here. And I say I am in to Akoma work and I come from you. And I get the margin said the Jennifer about my memory for you. Can I let that? Oh, what's our sister? Yeah, where so na gay betray me. Let me put that away. Let me put that away. No, na me bo. Jennifer so catch and say, onye buy ya wano. What can say ya na wanka because what can say be na strike me? What say? And come by and what dear grandma, what friend or my memory a day. But Jennifer so catch and say, when you buy your warrant. Because I'm not or to try to mean your casa, whatever. I don't know about now. This year, no, you know, there's the first kind of the question. I saw some no kind. Say on your buy. Madam, I'm that. You're question that or your get by. Let's Jennifer or friend woman missing Ma, well, can't tell me. I'm not me come my two, but your last born, or me an operation. That I have one then. Or me an operation. I'm class, I'm a common, I make a sign. Okay. I'm a coy. Okay. Me quiet, I'm not flame, not catch him, send me balance or battle one time. Me quiet, and I'm today now, can. Into the now kind of musical society and me, but it's not me buy. Okay. That's okay. And see, yes, na ya bepe dan ye nyina ye de ahia na de oho bia ya ka na mom adan na ebra wo kohia Jennifer obeto oba niema wo fie wo ka che ne se ye wo sister niema obeto nkoda mienu ka che ne se eye wo faasefo ba na ye wo ma adan wan ka no kranche na hyase se wo woba ene ma oba ene ma Madam Obua, let me see me faasefo obeti abodua let me see me faasefo obeti abodua let me see me faasefo obeti abodua sister Janet wa madansi ni obeti abodua odo no adansi ni Janet ya madansi ni Janet wo fi onu no be katam sa no oba ntino madansi ni me se obeti abodua Jennifer ya wo adansi obeti abodua se won kan chem sa wo oba bia nti wo woda obeti abodua de na ka sha ntiro ni ka ntiro se na oba ne maguanya de ya obebisa ode mu aye na ade ma no oba wo dem wono wo hu se ema niema egu ho ohun wo bi se osan mu dia no ade answer be na ade ma no madam sasa mi po kan e ene na temo wo ka se ne se oba wo de ne tie ana wo sister madam ta cho anybody atakura won ye atakura wo krai kan ko fa ho asema ba oh daddy anu ko sasa mi ko madam ta cho wo tie ya kwa fa sasa mi ba ma je kwa ka che sasa mo nye na sasa mo dia ba no ne kan e ka se ko je kem da kwa san ye ye be sabu fe na ye en dia ta da ba dia ba se tie no tie kan na no kwa fa sasa se tie asam no kura na so no so an kan tem se ya tam se sabu no ka tem so ni na ja no ti na no o da so ni so asam ba ba da na no ni so ka tem so ni na ja so no ni so what's na mo boy ya boy na no ba ko ti na no ko ro me oban papa na nko ro metima bodua na me se me no okometim da kwanya kwansa o maniska metima bodua se ba no me ni fisa me hu no wode mi dana wo mabia me se me bodua mi busa me mabia oh me office e se me ko fata ti me ka ba na ba na ko fata ti ata me ma okay so di aba okay enti ata me na me mai ne so di aba aye ni ese nyina ne se champon ebra no e kire se woni oba wo Oda no ida se obewo be ma ne ho anase oba ne ho after 2 years oni bra wa so te no enti se wodi omame BBC ma oba yi kokko shemu na wotwe ne ma koda no bedi mu ho a sesei waba enu nti ma omame ene ne ba no entina na on sa pepe na meka no madam ni sit na akwani hu okay mo ka sen sama sit akwani dia na o chan a champo me for record nya adwuma enkomo ameni ni di sese na me de ya adwuma nyame sha a champo so wo ka se on season no ewo ne ba ne ho enti no ye fansia na ye wadwuma ye wi a de aka bia no ye beka na akwara ne mra
na woni o maame ntena na mo hwa akora na kama se mo mienu mo sa dom ho na mo betena na mo asen yatena why na madam obi anka me no na nka oba ya na nka makota be say he to decide am ata fa ko na e ko very you wan kwaji bo say am 100 cedis o ma miska sa me mfa nko kasagum wan kwaji ska am o ma miska sa me nko dan tam ka sa me ko ma ho no ma miska Friday no o ma me 100 cedis se ma ba no ho no me me kan se me kom na na ko pe obi ma ka yi no okay enti e champo nyame nsia sa oji yaso no yedi nko mo ba de aka bia no ye beka ama so yaba medase. Okay, hi Akoma 87.9 FM Akoma nsam dwumadie no ewuhuru se ya na se ya beto fom se dwo sa ene adwuma no etienti se de tie bia Jennifer on sabeka ba no na on na tra no wahwe ne se maame ote na emom no ukon ye ne na wadutu akrokro ne de aka oba ho a hwe se wo so behwe no yie because ye be monitor ya be monitor so de me ye no monitor pa 3p garlic mixture masanja to modro no ba mo de na ma won be na ewo ne garlic ene ye de your sister it was 3p garlic mixture Mavic ene ne krumisa bo sompem was 3p garlic mixture akosu adutwa Amsterdam sports ma was 3p garlic mixture Eric Ayin Krasi 3p Abna J 3p Francis Wager was 3p Ma Rose Sachibia chese wonu nyina S3p garlic mixture na edroway omomade ama wonsanka bi ma wonsanka bi ne ya sanse ya kra ne de ko ne pizza fan club was 3p fan club for nyina enwa ena wo mo enom enu bi na menom na menya hoden na mababo adwuma wodi ye 3p eye so natural wodi abomode ananum 3p ni bi na obedi ho dance ebisi immune system sugar level high sanso ena high blood pressure na waba wuko fichira wayaze agese wuji live waye kasedodo stroke anase entese waye asthma hivi wafuna yese kapu wodi so antantam ya na wayaze eye we ya wodie eye 3p Daniel ba Mr. Kwalena ke ba Pidank any Angelos Fepi work natural e was 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 yeah updates 0021 na bibia aye kama enu ti bomodi ama wonsanka bi growfine growfine blood tonic no mojadro papa ye di koko na ye growfine blood tonic mojadro papa koko ne ye aye enu ti wonu ma woda wo beda anase chiwo ebe firi ho wuko fichira wote yam fichiko no besisi so kama obi e ma obi oba na yase eye ne ya eye growfine blood tonic koko ne ye aye o eye kama ma wonsanka bi sesia na bedin wadanse ache me last year na growfine Penifo Emma award. Mojadro award. Not to say a tashe. Missy Eba Kwalena Keba Ashton Room Smart Eba or Boase Fred Menseba Pidan Pure Leaf Chemical near Bash Shop Mo. Bamodia and a friend doctor was 0244 596532 0244 596532. Grow fine Mojadro Bemo when you find. Maa Akos Kristo adom na so o debia wo de wo brenke sana kakra kame na ene bi kam wo brenke sana kakra sheni inti kame no Maa Akos na me bai anopa no baby e to gabins na nka me se me kope gabins kakra e dia fumanum medu hwa ne ase little kwaku nanna nyame nhira o Maa Akos okwa ka chense nyame nhira no nyame nhira mo ne pedie little kwaku de se de wesi ama akora na ye fe no ye de na ma ye besa tete no de ama Maa Akos awale na msi ebedu no ma bo aba o mo se de wesi ayi akola no ma me nhira wade ena no fiada ish bra ede na me ma wo ye no kwatra ayinanim me ma ni ye wo ye ma me fiada nwumre me ka send me de en wo se ukodu fie no no frame me say me send little kwaku ahye say bra oba ye ebesi nne na wo sister kura ehu akola no onye sure nti dia me pepe no opeso hu na o confirm sampa little kwaku oyo no a ono ana bai na obi aframe o se yes obi o wa dance die enfamra enti no obi aframe di dance ye de a kire me enti ye na me de mama me kwan am so on tie bi to wie no she was like ye de ya na me se to kwaku
na wongui enam say wongui e na ngu ya little kwaku enam say wongui wo say na say baby omo wo teacher into me enam say wongui na oji mechinyi nam say hwe the little kwaku aye no it no oji mechinyi nam say ish en forward mbra na onfa na ni hwe bi wojina ho be 10 minutes no tu ne nai wo hwe asase no na wo hwe de wo no wojina ho amagina ho be 10 minutes no want to mean to in sister be your friend sister Lizzie no Sunday na o say menya hu little kwaku na anajo 10 no na me kwa akoda no na me se me etu mani kakra nyame nshira mako na little kwaku na ye say ye onwa enam se wono na me san kai ba ko ye ni ankasa osiki security waji akora no na odina bone bo obisa say why ni a little kwaku ogina ho security ajenensem wonyi ni se little kwaku ne kura no ena me se papa eyo no little kwaku ne kura ho little kwaku yes sister no tom be shit no eye ne wanwa little kwaku die nyame timi ye no die ye impossible no nyame ema ye possible yes ni enkwani nyame tumi ma enkwa ena anche so tese eye ye wonwo kra enye se bia ne wato no ne wonto no ye gusu hwe ne mom se die wo si recover ne tentem no ya kwa ne ani da so enwonwa adanse bebre na aba adanse ne die mako adanse ne die eye me nwonwa ebia adanse ne wo pe ba wanya bie na dwuma sai na dwuma na ye de wo pe contract na ye de wo ya de a nyame adom ne ho to no ya ne woni scan croford de ne ka wo bompa ye gu so a ne ka no wo mutua is like metewa na bibisa obisi a friend God when blessing mako na akra na bro enti wo a wo be gine nkwa kakra ha bi kra no ayese nyame ye bibi mawo because say de na akra ni si su no na enya ni padie yawo de say akra we ya oda we ya wo su wo no ne de wo hye obi ani wo bibi asesa say ya nkan kire na ya mfa na nkire wo a unyi ni da why shemshem sa no enti wo bia yegusu ye damase de why ye doso ebi frame yo se mako we dia mode ne bai ne gidie wom ye nso obewu magi ma mi bi frame ye no so we dia na mi so obewu na mo ha mo ho keke ye hu se enye ye me pa chawo na ebeye je ye gidie adansidie ne ba bebre ye ba bebo bia kire o adansidie ne ba fa wo dia bra Fawodi Ebra 0245 301462. Ubenya adansidie ne doso 0245 301462 0245 301462 0599 814926. WhatsApp wo ye audio bibia 0599 814926. Ma yenkotia adansidie a wo bi ede forward ye no na etie Maa Akos touch a good either. Medina Nakia, because of free, as I'm taking Johnson. The mommy dear dance and say, my worry for 3 years. I won't back. And so, as a little crowd, now come the second in our cities, must send to say, move from one little point. And me, now me, I am I'm a man, so my friend. Into Miss Ruby, as will be on some bobby. Yeni pakona hu adi hiya ebe bomo mama amen mako me pomo chopa mesro madansi die me pa wucho se bomo obia na obia na monkwanse acho we ba ko enano ye bobi emema assemblyman for mema wo mo dia dance die ne ba no doso sabobi dia traso Miss Madansi dia mi dia fa eteko man se mi kan dia na ho na ma ko wi ame na me ma mi se wo be bo ame na san start ejuma o ka se mo na check akra mi dia me ni ndaso ka te ne nya me ra wa de wi na ye no andra na mi te na mi se ni pen cities e de ma litoko pa na pa we mi ko market na ma me na ma mi 500 cities mi so Madansi dia no de ra de no
Wey ekya edoso Africa wey so on background no wo free 0599814926 na so say na ne maame ne papa ne nkasa ahye ode mpanifo akopa chewo wo mu emfie no ne dia ode buy 10 cedis anwumere wo na ne papa free ne bisa ne say ne ho te say wow eye me wanwa Messi obia wa ma akra we yasre no obesre fise na akra we bre wo de hwese ebia na nne ne da nkania wo ba be hwe bie na na ye hyenhyen sa no ye ne ho atutu akure ye ne konfa no che mo hwe no na ne nuro e na ne nan no be ye fiafia ye da ho ye da ho no wo se da ho a wo be eno na atwentwemo no wo be ka se wa frim e no da ho obi yam hye no o se ei wa frim ana nam se da bi on frim na afei na ye ma ne nuro enuane ye different ya honhono no twetwetwe ena aya ne nan ne tontom sa no ye wie ye na afei ni mu be ye aduro no ene wo so ena wo ho no ene little kwakwa nya na ntu enya ne ntuo me pa ebre wo se batakari no we mo fa batakari me se mo me show current dey dey chira mo no se o pa hiye di wo le batakari ne ho aye fe do mo ya de batakari mo de ba oh munya na mfanto so na batakari wa batakari na ne ho aye fe pa na me si akura we se na wusu nyina no na be do ho ni ke pizza fan club akura no da woni wani no enya miracle a miracle because Maa Akos ni bibi anoma bi ewo erem na ye friend ebuburu na hwe abo ebuburu a se woto ne nkosua mostly na no ma nyina to mkosi be ebi mu de omude kosie se de be ya nipa ensa entimi ye de enko ho nanso abo ebuburu se woto ne kosua ba bia odigu no che se akora keto akora duru ha obetimi de ne nsa ye de asom nanso so no matter the condition e be surround kosua ni nyina no at the end of the day no abo abuburo no e wagidie se eye de ya ne nkosua no ebe epai na de ama no ne ma also be de abuburo ba enti ye hwe little kwaku situation na okoma na nkofo ebre nim se samre yakoda ne be free mu no ai o hwe se me kwam hwe kra no se awose agumi na so little kwaku ene awie wa me hunu se ampase e ka se abuburo kosua ade ebeye no ensei da no eye no kre eye nyame ene ye de aseda ema no no ye sign the aseda ema ye tiefo wonya nante wonya wia wonya ntnase ye guso a ehwe se ye wia ye de ne be kwa akoma doctor foforo ewo Dr. Mafo Fertility Herbal Center. Ehoni yadine be ko na fe Dr. Ashabua ama watumi anante wenyan recover nwienti yenyan hwe no nwie. Na so omo bu a little kwaku no adansidie no ba na eba. Unso ubenya wadansidie. Wabu ama akra we isre. Onyame onyai wo muda. Unso obesre. Fa wodie ebra ne ye monchra mansan 0245 301462 0245301462 and I say 0599814926 0599814926 wo benya dance die ni bi minim se wo so wo benya bi be na mamu akwaba yamu akwaba na yo na awiai wo betena ase a na ye hwan din mu a pani se okusie a wote enkwanche no se oni America no wode akukudru nanso se na awie muhu ye odanduam hanom a na ye de enye America anase akukudru na ewo na emum akoma mu nsem nipa bia owo asase su owo akoma bia no ewo se onye de unya odo eni ntie na akoma mu nsem Niki Pizza Fan Club ye taye ma menu bachi ewo akoma mu nsem no ye na ene awie ye pie ha na pie ne nya bibia ntia se ye ne ankasa yakoda ye dofo e bibia ye da ache hene ne da ache sunti nyankopon ama na emfri atasefo asase so ye friend say little kwaku no onu nti na ene awie ye pie edan duam hanom say Niki Pizza Fan Club ye wa hanom mo de niema ko hene mam ye da wase Niki Pizza Fan Club ade aye nie said ye
little kwaku situation no ofem no eno ho adanse na etwagwa nkofo ye de etie bi ne se ye adoye ye ko ne du afiase ekokoye adoye wona woni bie mobrofo ekunafo ene awisia ene chese obi bia chese ohia mwa bia no ye de ye se ye wo akoma na yakoma no anya bufo na ahyem na emum eye odo ntina ne Kibiza fan club ene awie yi mo hu e edanduam hanom sei okay inti Nikipiza fan club kra wonom 1300 yeah media e ba ya na maje ya pani me pacho mo fan to so na pacho e ba ya na media ya pani ene da so no ye ma me Nikita mo ma me dia no ho fe pa wa ya de oba son no ne ho fe yi nyame enhamo Nikita ekua mo nyai omo kro mo 1300 me pacho media guess SP e ba ya na maje ne nsem sika ne hu hia me 1300 agba no okay nyame nshiramo Nikipiza fan club amen na onye mo kese amen na mo ni so ade hunu entumi mra mu saa amen na mo koso anye nkwa amen mobrofo mobo amen nyame enshiramo yesu se yada mo asepa se akoma mu nsem ama kire se mo akoma ampa nti yesu yade odo ene akoma pa ebedi mo achi yada mo ase yesu yada mo ase papa nyame enshirawo bebre mese adanse ye no eba adanse no ba eneba onua ote ho ye den fa wo de bra mese bebo me wiase mansan nyina tibi adanse ne eba ebia sesi wo de so what to say ye mo ya doye wo baby the save obi life not even Akoma FM kwa baby a wonso yebi ebia na wonhira enam ho ne beba mensan mo obeya kwa ba oba paye mo akwa ba na pom te sen nyame adom wodin Jessica Frempong na free hin buy if we help and support foundation na ba say me be donate ama little work oh okay enti what's the foundation they did saying help and support foundation okay na na mo pacho afena ya titi ye nheda ni baby a ye share meeting ye wo WhatsApp platform a ye sheda ye discussions okay and ya bat together I donation the passe ye beboa little kwaku kaka okay enti mobile ya ukramon samusen ya yese asansa of fadia or the chire ana one person beka you best have next time enti emfa we nente okay ebitisa ebi ho a omo oye bibia enti hadwen ni nyina ne se ebeye adwuma no sede se na efato na sede etie bia no omo benya emu enhira enu nti help and support foundation mo pani why na da no Kezia bua ene da no nyame nhira mo se mo nso mo adwene little kwaku ho na mo beye bibi di aboa no se be ya ye ba no obenya enkwa nyame nhira help and support foundation yeda mo ase okay enti atifo na eno no nyame nhira wonum nyina yeda mo nyina se yeguso ya ye hwe ye ba no se de etie bia no menim se ada ya de little kwaku ebeba no na onante wahye ne kambu waje ne klapti waje no short wakeka shem na tese woyi style yi na ode banyame nhirawo se won so waboa ye bayi bi na wuguso boa no sebe ya obenya kwa mo nyame nhia mo piatifo ye twa ye ho da wama se da group na se bobo nyina din o ma ya de ne ya ma pese me de to atifo anim se obi bia o pese o be join the group no akonya wo ho enti no me the numbers to jati se obi a o pese o join bi obetimi afre esisa numbers ne so okay 0549 003369 and I say 0201 54 50 98 obetimi afre esisa na yin de dinkomo na ye di na join ye okay that's it adanse na eba no edoso wonso ubenya wodie menim sesade obi pa wo wase fie mi ensa no wonwo wawade fie mi ensa ma ko me ho adwiri yo me ho adwiri me sika no so se nyame no no ba eno de ba fie mi ensa 10 cedis ye gigi no obompa ye so mo de ba ye wa fa furo me sa
dance dey way in fact me ho adwiri me obi dey ano aden me ano aden papa obi dey dey buy was a fibroid ono no abrochire ai fibroid ne okọ hospital yesi eni ho bi emu ade no ano aden how dey bra 0599 814 926 0245 301462 yama mansai ehunu se onyame oyekese Abrantie we na mesia no hey enne die besi check wa say nya ho no oba. It's a job opportunity for you to work outside the country. You're all going to Europe or US. I believe you're very happy about that. I have a friend in the state who told me about girls that have been deceived and enslaved because they want to travel abroad. Maa Akos, US and UK. What do you make abroad say? Going to the village and make sure bring the girls and the boys. Are you fucking kidding me? After all I put in this fucking shit. Baby, I didn't make up. So we may fear Africa. The baby you train him now, need to report him. How old are you? I'm 42, sir. If you don't believe me, I have my passport. Let's go and check. 3 days ago, I was with a gang leader. Huh? 5 billion! 5 billion, bro! This is not a time for no cat and bull story. You brought us here for a purpose. You said you are taking us outside. You are flying us out of this country. But we find ourselves here, weeding and doing all kinds of jobs. Have mercy on us. Getting a lot of heat, man. A lot of pressure. I mean, the slaves are on the run. They're running every day. Hey, man, fucking lose, Don. You better do something. Do something now. This can become bigger than any of us, and that means more money for us. Asem beble na mkọba ne masa na masa ka se na kora ni odi font mi na mi twa asem no so na mi twa aso nti ko ye che na bo no na ye de meti wontem so so o magani ska se on fa de nsiesie ni dam na me so ba meme ne wote no wo fi mi nye hwe on so no ma miska se me fa sie ma no me na mi sie ska ma miska bia 1 billion se 1 billion etende million se se ndem na me de sie ma no hey Manu. Yes, when ya enemu san ya de bia bomode na no bi na ma memra adansedie ni doso na ya mubu bi enfiriwa obi enso obeye bi ase Maa Akos bomma ye na omanfu hunu sedie akodai enemi ba no obi se Maa Akos adansedie menya nti military kwaku mo friend no second Jesus na me se mame kama no tum yentumi mfa ye nyankopon Jesus yasom no ntoto eye adom yawo na little kwaku efemu no a mo bua mabua me ye hwe no enu ho ena nyame ahwe so a wode eye ebinom ebisade ede magomo enti eho de ebi betumi afa no kwaku nyame che ana merakere kwaku ene betumi but ye papa ni din de ye ntumi emfa ntoto na say mutie assembly man the testimony na dansi onu di kakra ba nkwase no se 20 cities odi kind ba ye na ekudru ase no na che say niema sika assembly man anya no na ebro na adwene ene ne nti ase eso na ebro adwene ene nti ase eso eno nti no se dia adanse no esi ba no onua ebro so we dine de eba na we dine de eba ya bobo adanse no a fa wo de bra little kwaku yenya hwe ne nwie yo na wo de hwe akra yi a hwe ne ona da ho yo hwe ne nan na ye sensensen ni nyina na eye yade wa ye ko ni nyina na yade nko a ena na ye ne nan udun sami a na atom se fom yade no ko hospital de same akra no na na aye fiafia no a eda ho no na so esan wo mu a ya wodi boanye de hwe little kwaku enuro eni nuane
ya ye totoma nti se wo hwe ba ko no a ohye asa nika blue no se de wa ye ni oyare no na ne nan na ya kakraka ena ebefo ye ketewa bi afei de aye no akraya wo ya wo so npa cha obeji edi se wono ne akraya ya hye ne cha woda hoi me ba cha obeji edi na se wonyi ni wo se obeji edi a me pa cha obomode ne WhatsApp me se little kwaku nan ni na se baluchi na wa baluchi ubetumi de we na to farmer me na ka wo de ba bia ne nan na ye fe pa no na wo de ato ho edi ama me nti ubetumi aye ne 3 no kra enti adanse ba na eba maka me se wo bu aye ma akura ya na ofa ya mu ensu no ene se wo sere ya da bia meka me so so ba sere ya me sha baluchi na me shira enti akura ne ne nan no nie ya de no konfa na che di energy DJ Clinton adawroma na obu aye mi ye konfa na che ho na ne nan na ahoro na ebe twe yi de dawo no sabe wan hwa beka sa akra no wu obo pampers no wu se no madawroma nti mo hwe ba ko na wo soro ho no eno na se ne nan no eno no hwa akra ne kala tuntum fe se tron de ne kala no aye no nyame yegusu adamase ni ye kasa nyame enhyiramo enu ayebo obi adanse die enne ye ba bebo ababa wa bi die wo bo ase enu na otete no se mako wo mo ya me enya die a meti ase ye da 85 die bra 0599814926 se akaso obawia obenantie na obetumi agina na fe ye hunu se ye dru baabi one sanity family yo we die ena awia yi die dodo na anim dodo na apatie ba bia dodo na ba umbenya ahoto ne ayaresa eye ba ubeti ba dompe ubeti ba kase ubeti ba mbesasa bro ubeti ba michepe ubeti ba machiri kase yare na chese bibia bi wo bam enti mesrew se wote ho na se yare bi di unya eye nkase mu yare a entra sinsu mob na se nyame na wo de me ba seni Dr. Ba Echamfo abase bra na ontu nkase mu yare na se nyina mfiri wo so na fe nya wa hoto na nya wo fa hodie na no ma ye be ka nyina eye nkase mu yare ne yare ahodo no se ba bia wo betimi di wani a kire ye ba center no wadaroma gise wunya ye number no na fe wudi wani a kire ba heba center ewo atunsu ago enti me pa cha mo ani mre pa na je number ne to enywa adwen se hey media menyare ana media dabi enkwanhia kura timi ba ema wo na mubu sata ma fe na obere ba heba enso na we number na fe wunya fatu baabi obi enka se konya bibi sa na enso enya sidia na wo so wodi wani kire ba heba center ewo atunsu ago me so ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana yetigo no ye 0272 50 12 ana dabia me ka chom se temafo ne nkran no madaro ma momfa number we munchiro no sesi ai na momfa mo ani nkire ban ba set eye 0244 988 004 0244 988 004 dabia me ka chom se ye wo atonsu agogo Governor Hospital kesenesi on the chipe obaba be hu ban heba center ho ana sesi a make sense wodu ani kire koforidua ye ne wo sports stadium no ane di hwani mu ya bia bi ho ai ho so sesi a make say ye adwuma ho ana fe wodu ani kire nkrampata mu a eye temanso ye obi o com 16 lashibi ye Bemba West Club anaba West City eno so wodu ani kire ho a de ma ye kanyina yare bi ha wo fa nkasem ana edam ana etwere na wodu ani kire ho a eno so obaba benya wa yaresa mako dani den nyina ya ne ye company fo so obi benya wa ne free yare ya mpa because yare de se wunya na se wunya ahoto a nwanwa na enu no we ba na akire wo ha na wo mfa akora yi mfa ha enu ahodo enya de keto enu nti na mama me bi be change ni din ye frɛ no maame ba he ba no wo se wo behwe konku pa wa bo no ogo ontiment ahodo yama na ye
enso mretia bi ode na ni kire ba heba center wani na wotwempo ana ne nan na na ya ne sisi na na ache ya ne nyina ye de etene ye jo no enti mesro se awiani duru se ne ya betena fidie yi so a na wutie maako efa afuto na mesre omo apomuden so aye de nyawo visa me betena esemini apomuden a mentimi ma ha maako ni apomuden a ontimi ma ha saa na ya netie enti mesrofo ani kire ban heba center titiri obi wo ho a wanya enkasemu yare enkasemu yare tete no da bia ya na meka che se wanya enkasemu yare a wuwunim enu nti na Dr. Baechamfo abase bra ne ho na afi enkasemu yare na wanya no wona onnenim ni din onnenim yare kro onne betimi de ahaban awura kasenim ayi kase ne yare ni nyina firimu na afi wanya afa ahudie enti obi wo ha ne spinal cord na chi kase no ene ye ne etutu no me se de esere ne se ofira adwuma ba ne honam ye ne ya no obeja no oba ban heba center ne ya ade kro no obo so wafre ne ma ena akwasi na wuntietia machi ma me ana fa hafa wona ne betia fa hatia mesre atiefo se sa no ma no ta ye bi a ede yare kase ne beso ye wo enti se ho ba bi na tutu ye wo ya enu nti na ban heba center ye wo atonso agose bra ye sika ye nyi sika bi abro so ye card ye Ghana 30 cedis enti wo ba ye di mfidie be hwehwe ni paduani mu amia hu se maame asumasi wachi etutu wachi ye wo yen eye sa no ma we na dead ye de ho habai ma wa emretia bi hu se wa de wanya fa hudi na wo na wo ye de wo kono enti se yo spana ko wachi kase no ana ebubu agu fom enfie bebreni ana wuntimi nante me asebu amete MC me ka cha ose tu America na fa ne bra ban heba center se wonya bedru ban heba center sekim obesori anante enfie dudu bi a wadi ne fom bia no ode na wotwepe ubehu se wasori anante on na ekono sika kakra bi nso no obetua enti se wonua na na maame no wabubu agu fom a wontimi nante a ba bia wo so ma ne ba wadwene mu a wode wani kire eye ban heba center wo atonso ago meka so obi wa ne kotodwe na ye ne ya ne kotodwe mu yare ekunu sasaburo dininya ene nsu ogugu enu nsu to ya me mani abra mete dan mu a mehwe me TV papa yi ono de wo bobena o team edi entra eye sasaburo aje nkase ni nyina aboso edi enti na ban heba center wo ho no ache o se wo ba wo betu sasaburo na sia ma na wutifie na wasesa hanki ni duku abobo onem emwa fo ni che ban heba center na ukotodwe na sasaburo aje aboso no yemfa habai empam ni mfiri onanya ofa ahudie me sister bi ba ho last week mu okotehwe efiri soro betehwe ema ni kotodwe no eloke ehono na mui esu sister nante ane nante mako ne ya mebei sister dia nije ni sebo na aba sese o na eto aba se enne wode ne bag sen ne kon ho a chese bag e oba e na nko ntimi mpaja no o sa dia sen ne kon ho e no akro no yi ahia akro no wa ho no bai ban heba center etimi so ade bia yenkasa mu yare se usisi na achima ko hwe baabi ana usisi ni mututu a ni nyina wo ban heba center yibetu ase ama na afi wanya fa hodi na afi hu ato me so je number ni biem na fo ni kire ban heba center number ni ebobo kire wo eye 0244 08 34 82 ana yetigo ni 0272 50 12 epacho ye wo atonsu ago make say emani nyina aten wo mo asutie eto no nkoi ban heba center ya ye ready yes ye mama no to asisi wo mu achi etumpu etu mu oduro etu ehye nkunan etu mu oba nante kama etu ma ba ma twa nani anu asa behwe obiem na ban heba center ye eti so yo ba na pese wachi emu ye du a wo be pie ban heba center ye ba mu wachi na etu na sisi wa akese ama etu na sisi akese ama na afi wo ato na so anya afa hodi enye etu nko anso na ban heba center nufo so ka ho he unufu no sa atiada se nku abra awurade ba mu na pagya wo ba na asechire na he say ya somna no eno aka no enna ban heba center yitimi ya etifu ani kire ho na bra ne enye ni nyina ama afa waye ni nyina wi obi ho a ni nufu na netu nyina ya akese enso ne maame abodam ne papa kasa afa wo kasa sa ana wa wo ne menami ana dia wadidi pan so betimi asa aka kire so onidi ni nyina no wo so do ani kire ban heba center na adwunumu hawa ha no ba na ban heba center yetu asema o na afa wo to nti se wabodam ewo fie ana wa wunim se wabodam a wa wunim no mesrew fa ne bra ban heba center ye di aban eduro ne bema no afi obi wo ho a etwere yare eye fom
ene ha no da ne da nyina ubehu se watwa ahwefom na afi ohu de wo ye ne ho afi na no nyina etwa ahura eya mama mpone na abegina adwenenim enti bufa so na apie wa no bra na echamfo ba mfa sa aduro ni bi huru tere ni nyina mu ma afi ndi padua no ontwa biem afi obi osa na edi nya me se ye osa braba ba center na afi yenye ho adwuma ma kama obi hania enkwei edini nya hania mesi ehye na ya ase a na apia koto no hwe onum ubon se no hwe na banum ye ne ya no wo mia mesra one day umia be braste enye sa biem braba ba center oba beduru he ahoto krom hania na atena wo so amfie bebre no doctor betu ase ama bon se oje anije na ekono mesra wo se wunya ba oba ba center ye be mo awo ato na so kama ana last one ye mema na wo ntimi ma adwuma no mako adia ya ne se wo do yira beto opa na oba ekuta to okuta nufo nanso be ma ntimi mpagya afa na oba ye ana kotoko league no omugenda be fa ho wo league na dampa no so yire ho na bo etu fi so be ma mu aye mra kotoko league na omugenda park so bra ba center oba ibe miamiamu kama bra eho eno ano ana afa nipadua no enye bibia na ye maadu enti se o pese ye massage wa wo bedru ba center ye du nipadua no ye wa ba ya kama ya tete no ode ne nsa be massage wo kama obi hu se nipadua na ye ofom enu bi na mi firi akomi sa akoye enti me so ba center to ne nsa afro se yare bia da osu bia no bra ni entu ase ma je number ne sesi a na afa yemfa kasa no emra awieye me pa cho ba center number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana tigo ni 0272 50 00 tema number no e 0244 988 004 Mr. Yawo Atonsu Agogo Government Hospital ndachi Koforidia nso ye ne park no ana edi hwani mu ana afa nso tema nso ye obi okom 16 la shibi for yale nyina beda ba center ni enso ye mfu ye duro ni nyina ntu yare na asema na wie na yare ni nyina kwa esebo ni dede ye eye ba ye de tiefo nyina ase da onso ase papa nyame ensha obebre na sane so ema me se ena wie yi de ene rocket clinic limited was bomodi ane bra pakum capsules ye memedro memenyi binom na bibia enye kama okay Pastor Julius Mame mu akwaba me joso enda no na ye wo ho no na ye se adansidi a yenya no ba ku bi wo ho ye nyai tini ye bo nyame mpa ye se ye papa bi a ye start ye o ma ye bi no so ne yira tena wo ma tini nyina bo mpa ye se papa no so nya adansidi na omeka chem so obi se na omo wawade na wo ma onyinsan da ne brampa hoda okay Pastor Julius mom sign yenti sa dance okay Maa Akos pacho good evening medina na ekia because free yeah and the boss ka ka ko dance dey ma me kia dance my should yes say na ya ye ahode bem nti wogide wa yes no say ya ko ma ni no na doctor for boy ya ye ba na ka me say na dance na o wo kwata wada romanti ye ye na fu wo kwata se wo wo akasa obemante obekasa obekasa ya say ye de no akwa ko to school mu na ye adwuma enti ananside ne ba eboni ato wo ye de adeye bu wo faso fa wo de bra 059 814 926 059 814 926 was 0245 301462 0245 301462 na wa say your brothers dey we are ambeba na wa no so de ne ya wo ye ndio na ya ba ye obeya dance no hello Marco good evening ma what say we were dance dear a fellow to kwekunu ma so me catch you what say me so sweet say ya ntia so mama ebedu baby no afa dance kwa ye ntimi na me catch you aye de nyame pesa wo ye no onse mama eni wo bi intense enye ordinary hwemfie miensa de bia me ka se ye oni wo bi wo ye krum ha se obadu ni mpeni mfie so na onya nware ye
so ba aware na onwo se akola wie school na onya adwuma nye saa ne mo we nyoma ye krum ha de mama enya wo na obo ho na wa ye saa ne wa manufacture ma ho enso ni papa na ye tese ase wa na esese wo ma ho ba ase wa na esese wo ware ye enti eya na mfie miensa mama na afi obebo afode 10 Ghana cedis a no 10 cedis de amalete kwakwa ni onse na me ka se nyame na pesa o hyankrofo bi na be obi ani nhire bi aloko ba bi no afa akora onso keke na nka 10 Ghana de ma ya de kwaje awo Akoma na techi se enuru awa no hospitals ya wako Akoma na techi akoya odifo be kan wa se kwa asia o wuti e peteti o de 100 Ghana never buy for and think our problem we can you 10 Ghana sem but mama nyame na opese na ye kwankofo bi nyame na pese obi bia we sogu no so ache oyi bribi keke na ono so nyame de eyi na de so a na nka nyensan mfie miensa de nka 10 Ghana ma nyensan amen eni ma bi wo wa enti you say nyame bra so amankofo mama nti say ya nya ya be say dance na fe kura na ebebu so cause afi na nkofo bi nya dance akese spinal cord fo ebubu a ebe kiketua omo moja cancer for hole in heart for kidney problems afi na omo nyina e de omo so dance e beba fi say nyame ya ready so obeye so omo jini di na omo so ka so be so na hwenko ade a lete kwaku awurade be fa so aye nti afi na saafo no nyina no afi ebebu ya kom kan say so obi ate so obi ya to ye wo baby onko ye bi na bi ye ho na wo nhira wo pastor your story no your case no second case ho Jennifer say no Opoku champo no Jennifer say ma ye tiefo nyina fogo mo no kwanda so ma ayi I think so by o sha say in fact I am ta ka say ye fro no wan fa wa ha adwen ababa we start a story na there I mean ababa wa me director I focus institute of journalism or friend me class gay media and be ya yenkonko hu onim prison officer no na yenko hu nanka chese na ede nti no obia sympathize with the girl say na baba wa de na me na na rekra ka say na obema de o do ba de e na ultimately go to prison na sakotwe ska say wo mo ensa no enti on say na sem no chese no obia sympathize with the girl but as a brand be mu biye no ma baby ama chire ma dwe kakra say your problem Ghana ha ye asen nsa no asen nsa wafa no doso 100 million ozo wafa 100 million wafa we mu bi na sani ma we no kure ni emwa o mu se mpra so otie be ma ne pa otimi se oda so edo kakra da so ho otie be ma ni pa otimi se odo kakra e da so ho ba se baby ani o ma na kwa kodu no o mu ka bu ma nye ye bio omo kabo manye ye biom mama me futu a me metu se oba ohu sika no wafa ohu we mu bi na wi address no we mu bi na sport anyina obefa o address se mama o de beko na sa de ya na ta eduabo nye duabo a na abusua mu ho no ayi bi da ho because nka oba de nka mama me ni ya sa na nyesa se otie be ma so nyesa bia o ma no kire no cause obi otim bo 30 million na wo share ne de na as at least na kakra ho na kala mse boys de omu be show yes see draw life on kwana no de bo wo na se shepe so ska ba no se ska ba no se to ba dress na sisi kura ko fa le ku ba hai busani ba na ba aso ye ya ko ewe afenye na ya enne no pay o da na no pay se o ba to na oba tu sisi apa ya ayi ya na no ba na sisi ya no didi eche de bia na me bra na me fa na me sister na ya de no sa na te o mo eche ne bag o mo di akwa ne bo no bo o mo se nkwan ba akwa sisi ho sika na ya de ma ayi so ta se enti mama yensu se ase sa suban ketenkete no de bia me ka se wo yo ba na akwa wade kwa na ejunso kru ba ya na ehu ba kro no ye dangerous krono ye dangerous pa se ka junso kro bi da junso kro bi de junso no ba na ukuru be nya no o ti asem sorry na ye ba na wa sorry na krono de na ko bona bonten ko oba ye den enti mama yen sha so na be ma no so o fi so opege na enye kwan ya sa odne fa so no o be gina fon so na o ye te se de na me de minya no unya no e na o ye ne den mama me se ye wo no bi wo ye mfa ne ye yira na ye kunu na me no da me no wo ai bobra
dia ye ba ye hunti ye betwi ye ho na me ye money asem de wakoto sales uwi asa me fa asem say do me say me say me hwe me no nkwa ma oni me say me si uni ma na dem koto sales o say me da so da wa ke me ba be si uni ma na ma enti oni ma bi wa mama enye de me nkasa de ofan 100 million wa ya de na emum say so me achi na to say man koto sales de eno so ya wrong odomo asem de mama so obi nya be do wa sebi nkwasa asem pie temi si wo abraboni because of odo bi na ye den e hya ho no enti wo so gina odo no so na mfomso na wa na pe kwan papa foforo che se me do ko to prison no man no ko Ghana prison ala ye de e man e mema nyina gu fa akwa na e bi ni mo ne sa enti mi bisa ne se e ye hene fa prison no mi hunu ne sa because I am one serious. I think as a prison officer be yes police because chire ma dwe ho kakra no chire ma dwe pass e de na si ye bibia nko ya na ntiase menhye na nte ho na se because minim say nya sa na emra na te enti I think say say de echi ne hudie nti a ya chi na to ne no koto mema mu na se bi ofiri ho ba na nko I mean say nyoma bebre betimi asema nti I think say hono yenye ho yiye na semfum so bi ba ya ye prompt prison officers ne bi na empanifo ho na o mu hunu de sese ye de to me da asema okay anagria yenkwen Esther mfonso a oyeye no e ma oba bi enye se bi se woni be ma neti na o hwe na ni nsusu yemu na de yobi enye wo fe na wo pese wo furi ne nchen a mesraw na ade bi da ho a ko emfa efri se ma ko won se wo busa be ma no se Esther no wotena oye kronfo o se da bi da onye kronfo sika me de ma ni gu ho nyina no Esther wontumi enwia bi na mom hyepe na ya na wo ye o ha Esther so mpa adwuma na ade a wo ye no na mom ne nsa de enhano na Esther be hu se de boy ni di sika ne ma no e ma nsem aba nani so first na one ne gbobra no na e ma nsem no ani nani so because ne bi ni ho sika ne bi ni ho eti ye den no de abeye sa no ma no eye nipa bisu sika ba wo mo ho mo te bia soronko se de mo sini ni pati ye soronko sika ba wo mo ho a sika ba wo mo ho a na nioma bi aye dudu bi ama wo mo ase wunye nipa bi ase ye nkasa wo ho ase wo ye de sa na nipa bi su tie ebinya ska onye dibra onye sika no wasesa na hantan bia sole media miema no mpo ne nan kura wodi si ho no mpo no obenya na nka obi eda obi nsem no de asifo mama no sa na nipa bitie sikasam eyeye ma wo mo a na ni refide one no ebra ye no de wo boa no na opese wo ye ne basa tantantan ehọ na ba ma yifa aye na mom Esther wo hu ye no oba ba ko bia ye ni bi da enti mfo saa de ne nkoye ne bi wo bia ye ne bi da enti wuntumi ne ntena saa wo ba no e bia wode ye na wo no so saa ne nioma no koye ana wo so obefa awo onim senka wo de ade hiamu no wo ne tena aye enti ene sisika ba na wo ma wo bi dia enye hwe ne mom wo pese wo kọ enye wo na wo besu mu hu o be ma ne sese ja wo kwan enti ye den na ne sika da ho na wo fa wa adwene se me pese me hu be ma na nsusu ye ene na setena se enye me tam ne sika no na me fa nkọ na me de asum me ho dabi eno de wo ye sa ye be ka se wo ye kronfo baby edi wo be ko bia Esther ye de wo be hyem efise wa mobra ne ye de eyie enti mesra Esther enuma bi na de nyoma bi ba ye be ka ho a anya yie enti mesra sa eti bono na wusuan ka wo yiru husua ya nka Esther nka be bo brabo se de wo si ye krokro wa ye yi kama no nka wusua wuti bono 3 months wa wuti boy ye ko sua 3 months ye de ade na wo bekunu wa huru hwe na wudi si hai wa wo ba ko wa wo mienu se wo se kom ye nsa hwe de eko sika 7,000 ene ye tumi de ba ye de ka ye no wo de ma hwan ya wo de ko he obi agie edi sese afi na mokoto masase enti mesra ma no mu firi mpratwi ma ko ba bi mpratwi nye sumsum asem obi anka ncho se kwotwe mpra ne mesum wo pa aware na mu wi a de mwanya no ye de asum wo mo akọ enti Esther sanfo nso ma ne nya biem ba ma ne so akola no
akwala no onfa ne mra wona ache ne maame tumu ene ye de akwala ne maawo enti baabi owo bia fa ne bra ye na wo odu abo so asesa wo nkosua wo snap fa bra ha na ade ye hunu de wo be fa so a wo be ye nyame sha currency ventures akache ne yako Zahara mission ne G capsules no no de aba no wo de mission ne benu G capsules no ye de ne kapo abutu so enu ti wo bomodia na wo fa G capsules no mienu a na kapo no wo hwie 3 caps mission no na wo de anam capsules no na koto ne pedua ni mu agile grenade eji se buyam enam nsan ye de nyina ko gonorrhea be ko syphilis be ko wo de po be eno so ko na bisi immune system no ensansan ni kurokuro gu be ma ho gu oba ba mu me pa che wo ba ana wo be ma no se ni emergency page mpataku wo ya Zahara mission ne G capsules no ya de mission ne G capsules no fancy no na fa mission no na be hunu sankyere ne ebesie na kakra bi Zahara capsules de be ma wo be ma mu aye mre ayese kambu sauce no wo de no se wonum Zahara capsules ma ne page gina untintre ne ba wo na ayese poti na ayese nwesen kama jiremu ani jiremu sepoti jiremu bema wo de ne Zahara man capsules na ayesa ahwojo run about ponko ayese idi aba me sade malaria fever typhoid diabetes e balance blood pressure no sire bia ni paso yo me na udware wie na honam yo mra na wo honam yo hene na do hu twidan wo de ye hidi aba me sa bomode ne de no be o kan si draggling heba pharmacy ne chemical shop bia munye na friend 0248 569335 0248 569335 and 0246 348334 0246 348334 evangelist Bale mama nchia ya ejanuma enura ye kai wo mu na omo mo hwe omo maye nyame nhyira wo amen omo ahwe omo maye so she obi ti sele tiri kwaku papa wine wawu so ti ase oso wawu na kwaku be nipa ba betrasi aye no wanwa se ba me ababa we entronko an wadi na Ghana se mra nya adwuma kura no a police ni bia no obeye mistake police ni a wa bon se de se wo for bad na koto mema cells ebi nsi Ghana hada ebi nsi da se ho no kura no entina makunta baako police panyi bo to ne message kura na no o kire se ho no kura na ema cells ni wa o bi de ne be kwa koduru ba bia ma cells wo no de na koto ade twoma kofa na ba enti arentina obi twam trophy di kesi yesu se jeje abu ase yemfa nkotu minti bi da no ba be se ro kotu memem na be ma yakotu asika se emema na ho ne wo na ye de koma police ni ye de akoma police ni prison officer ben ye de se sika no koma ma no se yemfa nko yempentro wakotu mpra na abu aka osima ye sere wada ya ka kire mu ha ye se mpra twa ye kabo Tiso mo si carry comments go there daddy. Wrong investment e kabo. Wow, enti be bi o wo koye we ya. E na wo no so no wo say. Na me na yire kan say me say woni be mate wona. Uhunu o show action bi na ye red flag ya. Fa ho adwene. Fa ho adwene. Na free hokọ. Nipa hu wo sua wadwuma. Adenti na mo twempra wagya adwuma ni sua. Ade efo na opeye titi ma wudi. Enti wonya hwe wo do ho ato no so. Ano no akwa so wonja umpo so wonja wo na wo wasesa wo niama ene wo wia ne de aka ho ene ade ko ene so de ekro no wa fa TV o to decoder wo de ko fa hene ba ma osika 30 million fa ya adwuma wa hye wo de address sa ma sika ya hye ne bi ada wo adwuma mu de so wa fa se me di sum me ho enya gari anka minimse se na de ya yesu ye wanu asum no ho usum ho no wonso ko da afiase ko da cells wansu obesum se se sa na akoba no adini kanka dem wa no hwe na de obesum no ho no akọ ye be sere Ghana ma ya serem ya kan ya se mpratwe mu nyaatwe musimu nyai afutuo ne de betu mo wo twe no suanya nsa wo so enfa be masika enfa ayekro no wa fa ma the boy ni crack on say what 10 na when you on 5 and ade ko enti e be sere Ghana ma mu ye bibi a mu fa adwene ento kakra sas na ne to ye no na me hwa ade a akola no wo 2 years enti etimite no
se na otuanufo ano a ka police ni bie no metim do ato self so otuanufo ano a police ni bie no obeye sa de aha enti ne yete ne sa o maame no monye o mu so se police fo mo nam de na tum enti mu fa kwala no so no mo ba ena ekom na mo bia kwala no fa ni kofie o deserve so je ne ba enti oba je ne ba lo de ne ko so no enti ba ma no de mistake bia ni no mistake o mi say ase wo ya buga ne kwase ya be sere no woni na tena mfie nan wa ya aduane amodi oh nye sumu asembati buano wo de fa no kwoto adwuma mkura na wo de ye bibi ma no sete ne pam no ma no nko because wo di agro obosa betutu TV umra na fridge nyina no afa ye be sere mo ma sa de no ye hye no sumai me da say Dr. Mafo Fertility About Center me kan fo ndi ama wo Dr. Mafo me say awofie Dr. Mafo Fertility na wonim Dr. Mafo chese se ekoba no awo oba wo chese ma wade fie num fie nsia fie miensa chese se no hoje ho anye wa wade no egu me say wada winya Dr. Mafo Fertility About Center ma wo ba mu ensu bi opepa wanim na sa wode wani che Dr. Mafo Fertility About Center ene me ka me kire wo se enche wo so be fafuro na watamfo ani ewu enu achi oba wawo na bia wakoda no ontumi nante akoda ne nante fimienu ni akoda ne nante fimiensa wo kwa no hye wachi wanyini so hye wachi wogya ne fie kwa adwuma nya ye akoda ne tuntu nya adwuma akoda wonante ho ne delete kwa kukuro no akoda onnante fanebra Dr. Mafo Fertility About Center awo bra wo benya bi wawo na oba no ntumi nante eduru bra wo so nante ontumi nante onwia wontena se wonye hwe fanebra Dr. Mafo Fertility menini ena na mehwe akra no nante o ma me de ne ko wo akra yi nante me so okay enu ntia me ka se ye de little kwaku be ko hobi se we de mani tuam fe enkoto akra no ntontwere me ye ka se wo ye nsuo ba enti no ntimi nante no fanebra Dr. Mafo Fertility and Herbal Center obane se de etie bia no obenante ama won so wani agye ye wo atonso esreso atie bisa ba ase na Presbyterian School no won ye ben atonso esreso atie bisa ba ase ye ben Presbyterian School no a Fred Dr. Mafo friend sesia wo pa wo banante friend no nako oba no benante ubenyinsen 0244 411 099 0244 411 099 and 0277 741618 0277 741618 Nana Yuri ma girl no asam kakra bi na make one akwadwo na afa me yare intimate no metia me amesamo fanchem akwadwo na afa sanka bema 3000 yes kaketwa so 30 million for year juma because initially na me say ebia na bema no enye na sedie bi na so say bema timi tam 3000 miles for year juma na udi se no kwadia na just say vision bi anywhere ni so na otimi tam 1 billion said o sikes kan kwa me share na bema so 1 billion hu bido na na okọ fa 1 billion ni fi o bema so no be ya 1 billion okọ fa say o ma say o na eka say no o di praise ni kunu kra say bia say 81 billion ne 700 million went me anyimu bia say ti na bia bema ni gi wudi say ene oba bia me man 3000 so fan ya adwuma obetimi ade aye adwuma went me an fan ya adwuma o kwa wo se wan kasa wo bu kwase enti wo watam 100 million 10,000 ediko sumu emema no mo sumu ebesum ya ebesum ye ho nto no esum ne ho won say ma me de me hu de say sanka e bia 10,000 ne kra no okoye na nka de koye adwuma mpa me gidi say nka be ma ne mfa ne nkotu sa na me dwen say nka de koye adwuma mpo ne mfa so bi ba so a ko be ka say oh e bia afa de me yire nya adwen sakra bi opposite oye adwuma wo de e bia na obusame a onimsame mfa ma no enti wa fa de ye adwuma wanya ho nsi ho de a gidi say nka mfa no enkonkotu me mfo so me yi kakra wo be ma no ho ne say oba wo do ne de no matter what na ni kwa so ma ne kodem for 3 weeks na ni kwa so ma ne kodem say enya ba wie wo so do no me de do no so da so me hu ne so da so pen but say do sika say on do nja ne nja me hu ne say bi onim say o kasa we jana e be kasa onye bibi mo oba ne nti na o kasa na sa no kra pa say wo so nja ne dia
we de Boniface baby ade no kwato me de kopa na che wo me de eno de wa anya de ba de aka bia no oba ne mom na wo so koye no homework yie se wodo obi a enye wo a wo kosumu ana ne sika wo fa no ena be ma na do wa na sa de na ye no nko ade wa anya de enti be ma ne yesre no akra no no ana de ne ba ye na busuafo anya de so omde ne ma o by so 2 years the akranisa fane bre ne maame no ne ntina o di 7 years a wa obetimi aba beto ba sisi ade ma akra ne mra ne maame o ma akra metimi aka no oba no onko ye no homework ye be ma we de minji ni se besa ye bi onko ne nko ye no homework ye na be ma nso fa akra ne mra na on de ontina ne maame nchen kakra e da ka wa ba be fa ne me da se papa e Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Grace Gift say and yen can trust say prostate cancer and prostate enlargement ya bomodia na ebra ye de e yadom achede ayaresane yadom achede enu nti say prostate cancer and prostate enlargement abra Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ye behwe enem san ya de wo ba be mantra ho ma ne nsembra awo e na mo pa abra wo ba wakosu kumanum engine no wo de bagi ade me pa cha bomodia na bra ne yen hwe bibi atochema ye behwe fibroid na abra na yenyin free wo stroke obesa na antibium diabetes e be free wo what hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria na se ulcer bomodia ne tutumrika ma na moto nebra Grace Gift Herbal Clinic Grace Gift Herbal Clinic Great Gift Herbal Clinic oba ye be show papa na Kumasi Ohim School Junction wa Ohim Amafo Mbarakasi Road na oba Kumasi the restaurant ne snack bar kase bi ho no ubenya bia dikama enkan ni wachimota petroleum bangare wa ye ne Family Life International School na na ye were nice facilities admission and accommodation na ebi ho for 0543 Grace Gift 320030 Grace Gift no 0543 320030 and 0244 166123 Jedi official isi jedi official say en nane obi ase wenya enam san ya de bia bomodia nane no bi na ma memra adansidie ni doso na ya mu brantie we na mesia no hey enne die besi che wa say nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie gina ho bua die wo ho woni mi ye bibi wie ye a me fra wa wo mfa no wo pa kire sen na wo so ma mi gono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo pa kire sen oh sir e ka kitua bi nanka minya white ka fefe capsules awrade na medana se se manhia sadro ya enka medjonso wi ne sufita bi di akire oh kafra minim sa na kire se ka fefe capsules no oba na sekeka no ensufita bi gu no eni oba oni atenka etu ase kra she ka fefe capsules no scent ni ko pebia to sesie na ni haba ni koronaka ba ni Fred Mens wo Kumase 0243105904 ka fefe talala hey, me don't we see. Let's say grow fine dear. I'm away fine, papa. Why see? Sala was go fine. Why no me show crying. Hey, I worry for. Na dey na monya monia disia. Somewhere secret dey. Aha! Grow fine herbal tonic. Ye moja drum waso aba ebu afofo yie pa. Ye de yan kese ye koko e na so da ye. Enti emu hwam. Emu so de. Enti wo yo bia wuntumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntentia. Wo so wonu ato a wuntumi ne die. Aduane pampan fa so a na wo fe. Honamre, wo ye adwuma kakra bia na wo sai otichisi. Afei, wo ba wontumi mo ne sai ye. Wonum grow fine moja dro no na bo ni podwale siesie ni ye pa. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti wo bia wo pa ne kese motu no. For the trem e Kumase asakore mampo. Wo sabeka bi go all chemical shops. Ani e bi dro depo bia wo di mo. Sawo pension fresh no mercy 0244596532. Anase 0264596532. Grow fine herbal tonic ana. Feel every taste, never spread. Top chocolate spread. Every day, something. Top chocolate instant mix. It's 3 in 1, and tasty too. Made just for you and I. Top chocolate.
chocolate spread. So when you have before bread anymore, and when you come must say, my Top Choco instant mixed chocolate drink no swear, and you 3-in-1. Edge at 2 from friend 0551 033 033. Top Choco, it's chocolatey. FDA, Aji, a good young crutch way at Middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Ono kwano jama wa bre Akos send ya mensane me na mu twetwe no emu ayeti triti mentumi pon sore wo hu na enwanwa enu a me fridom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya na se wada se wanom 3p garlic mixture emma moja edu mofusane no echeye natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me se work natural health for bi bidrobi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko toje ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebe jane se hum edroi enya mapemfo ema wo manofo ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinamu bokuma se ubenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidang, Danny Herbal, and Angelos. Fred Piwak ewo 024-89-288-24 and 020-100-0021. Rambo! Keke. Minya, na why na wudidi a wosa ne mrani. Ono kwano no, jamwane new catch. Rambo beef na media filia. Adana mi akasa yo. Unim sa media mempa aduane fom. Enti kyeremu yie. Rambo beef die. Enama eho tie nko ano de aye. Minnuane ni protein ahyemu ma. Esan se ede na enyinya nti. Utimi didi bibia. Adani se ekra de. Akoma ni brenti. Menti mi antwa afa anya stew mpo. Enwa ne se mititi bi hye pan mu. Ene hemre. Ehede. Me na mami. Anya na kyese. Nkola ne salad na oduko school mpo. Yebetimi di bia ye on. Salad, abomu, spaghetti. Kese bibia ye bibifie de. Enwa ne Rambo beef. Enunti restaurants. Edwane tonfo. No bibia mu shop na supermarket bia mu. No obenye bi. Ana fra 0547-290-299. So open the door to a. Wodi ya mama aduane kakra na mfa hwe me how far. Oh, susute. Rambo beef. Ko yie keke. Mi kopi bia to sisia. FDA ahwehwe sa egadie nkrato yi mu age atum se eye. Impressor oil na capsules kura ahoɔdennu a ɛboa eyi yawa enam sasabro usisi wachiri bremo ne afei waposo nyina free nipadua no mu. Impressor capsules kura ahoɔden a etumi boa esiesie no mpa a ɛho akokwa nea ntokrontokro deda mu ɛne afei waposo gregre a awewie no nyina esiesie no ɛma no ahoɔden foforo kura wopɛ aduru a wobetumi de wo ho atoso na ayi wo honam ya wo nyina ade a ɛne impressor ne aduru a wɔn a ɔwɔ yɛfunu yade mpo etumi no mbie onom impressor capsules now the impressor oil twitwibia ɛyɛ wo ya no a ɛne wato adi ya wo bedwane entem so kra ope impressor capsule ne oil ibi ato a ko pharmacy licensed chemical shop ana herbal shop a ɛbɛn wo mu atufo mfrɛ Ayona Pharmacy Limited ɛwɔ 0553-134-185 ana 0243-123-224 impressor ya wo bedwane ebi ahwehwe adwadie nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ. Yeah, Mama Kwaba the back 87.9 FM. Yeah, first second story no entros to Sanko Financial Food Spices. Make for the amount. Yeah, the ginger, Sruisa from Risanke Tenkete Praka se garlic. And na fay natural near the ye and chilinim from Fragwabia and him. We use still gravy, chicken, beef, and a soup. And Mr. Wood the Sanko Financial Food Spices. And na ebeye ya DBN. Again, supermarket mo. And yen Bomadiana Fred 0555-603143. 0555-603143. How often Wakwaba? Me too, Kayo. Who did the same? Margaret. Okay, Maggie for him by. Okay, every the boko. And if I be our friend Papa. On your crown or jack ran abomisu. A crown school fees in a daho into a beer school, a crown school that. Or the number and sort to blackness, me fena and the number not to blackness, me fena uncle. Okay. You have to blacklist. I am a from my missing me now today. Okay. Now, but say a crown suit if you be a school one court. You see a crown and if you make a man, I'm a dinner court. In point, I'm a dinaba.
agye mama off na makoton pure water na me ne akra ndi adidi okay ba che no enti na me nam se mesira mo ame no nhwe ne ba be ma ne friend saying papa ya what him o kuma se ya bebe oti de mi ba no we ho e wo boase side eno aye de wa ba kra kuma se ase enra ye di Father's Day no ma oba ne friend no ma na happy Father's Day ba cha de o munya bi akra no won fie saying pacha aka 5 months na onya 7 years no onya 7 years enti be men dan your friends dan bochi oni me ne ba no e ba cha oni me na okra se na ohu akra no de nani ehu mo ba no na akra no won fie saying o no we ekra se wo dia ohu akra no ko school ho enti mma me gya no wo mama no akodi pa no maba akwa akra no akodi pa na ba enti mma me ya o so we de won man 1000 won hwe no enti ne ho kire enti esa na befa akra nde ne ko akra ho ena me ko ho me di ne ko school mu ho ono o mane no den hia me ho akire me na bia o mam just 20 cedis no on fimpo adwuma be na wo ye mpa cho mission hairdresser ena se be ma no so adwuma be no ye mpa cho ma me ama ne dan o kuma senti on de me ni sa nkoma na so yesen mi hu oni ni ja ye mfie sei ni o mpa cho me ni ja na akra no 1.5 year se akra no say aka 5 months na ko 7 no ko 7 years e bia wo ja be ma na ma na hye ni ntino odi na ni bra ko so akra no so nhwe ni Bacho say won ware me ye mpena ena me hu se me su adwuma no nso no me ni adwuma bia nti onye me ho ade me to aso kwa emoa ena me gya se won hwe ne ba na me nto am adwuma no so na nto wa adwuma so nti se akaka no apon ho ana bacho system woni ne tena mfie san me su adwuma na me fan se me ntina be 2 years more amen nti wonyi san ye na wo gya adwuma no to ho bacho na wo ya wo se ko su adwuma no wono na ema wonyin san ya na won kwa adwuma biem wo so adwuma foforo no wotua aka ne de ma se o me na me ma wo bo fom wo se akwa agi sika ko so bacho de bi me de mba ne kwa akra ne ton pure water na me de me wakotum me ban bisa ni sika se be ma bo am na me nsan ko so me bacho de bi me misa ne hwe me se ne ban mpo no hwe ne keke ma me fro ma me o ma me simi nya botere me fro ma me o simi nya botere me nya botere na ache akra ne eda ache mpesa akra ne betene fie no nko school eno nti onko school bacho onko school no de kai bi onko da we be ma ni ayi boche nim school kro ba na bacho de bi onko wonim school kro o ma ne 1000 nti the last money o de ma akra ye da ben me Christmas blend am friends am de na ba ha sei eno say ni 200 is a 20 cities and 2 million last year Christmas o ma me mpo na o sene ye akra ne we gare sa ne den saka ne yem na ne yem ye ne ya no me nua pani a we medi na chi na waware ne ho na me hu se me ba ne yale me ni 1000 ko ja akra ne to ho nti me ja akra ne to ho no e na me nua ne kunu hu se me ba ne yale no fund ne ko hospital no frame se me mra me friend sakra ne yale nti se ni se o man scan ma me nua ne gina me nua ne kunu ne gina otwie skani nyina me nua na fense ni kunu na atwie skani nti e bia obenya sem bia ka chana ase bibisa me nua na fen besi ne wanfa nti o maame na me fen se na asi oba na wontwie skani wontwia na o maame se ni hende sidis na me so mko gina pie watam ton bi na me so me de sauce na me nua ne kunu de hende sidis ne hede e che me na atwie 200 ha wa wo ba onhwe no wonim baby otimpo wokuma se nim baby otie o maame ne pene nim baby an ba ne wo aya Akoma 87.9 FM Akoma mo nsam twumedie no eno ano so eguso a wutie no nti se wo hwe akra no pa wo no to papa ni sika se no wanya die me na me ka se 2 million 2 million eni me ba ne wa class kura bi okoskua no ama ne 1 cd no ono one family bi akra no e ko school no na so wapon no de be man dia okay nti se wo hwe se dambotwe ebehwe akora no ebabua na mahwe no ana so di gelesa na de no wo boarding house na pacho se miniska se madam ne mame offer sa off no Wednesday na mde kwa akoton ade nti minya 40 cedis ma to gele kakra na ye de akosi wo a che se odi no ponskwa no odi kakra mate ebabua o ama ya hwehwe
Dana Chakwan, Washakunano. Okay. I mean, sure, papa. Cafe for Talala. Cafe, Talala. Low spam counter, Bema, why, Mara with the boss, or 1 minute, 2 minutes, not use some Kurma, yes, and Bemani, and I won't so fit be our Beman or anchor, our one or bar, and now Wakusukumen, a mere beer, who could feature what's a yow when a Bema da feelings he won't be. Mr. Wadaman Sanka Cafe, was it Talala, Cafe, Daniel Bakolina Cabidans, Madame was say, oh, Scobie won't call Freya Mammy Harriet. I was 0207 183 819 0207 183 819 channel so Emma some of Fadi a Josie fashion and a Mama Tadi Asha our bomb so when he meets me the sports no in the D and Shen Fred Joe. I was 0243 433 465 0243 433 465 Josie fashion number no not meeting me used to me make a session so yet the plus beauty shop she's hair ono na mama enwi ahye no aye me makeup see wo stadium one unity oil and the din mu meti bia measure na say bia eye she's hair freye mama was 0243 433 465 0243 433 465 she's hair ebe ye nwi ni bia ma na Josie fashion so ashwata dia ka ho mama mi ni aba ma kwa ba be me na me mo kwa ba me Josie mi ni aba ye be ko rocket clinic limited fire wura yo abusiafo me mamu nyina aha ene awiei baby a wo mo a mo hwe me mo a mo soso no muti mi e wo radio so no e rocket clinic limited for ane ye ne mo adi nhyiamu ene awiei yaba na enupa ye de abadwa so ene baby a obefa bia no obia e ka ho asem se edura ya to ne din se metfagen capsules pakum capsules genical 442 ven capsules e ho asem ana ye beka ye de metfagen no e hyaase na edru metfagen a mebeka ho asem ede a kirewi no metfagen no eye ema obia boostu your immune system no na boostu your system no na emfaso a ubenya na biem ene se eye nkase eni nompemu adwuma se won kase eni wo nompemu adwuma no enkoyi a edru metfagen no eno ana ebeboawo ayi sa hawo ni nyina ede afiri ho bepa chow se bia wo poor blood circulation omoja no entimi eni afrisane enko emma ye woni pa bebre ye maame no ye papa no ye nwamu bebre a moja ni entimi ni afrisane enko emma enti ekobasa na ede hawo bebre ebre ni pedua no won se sa nipa no otena se che kakra bi pe wo se ananse achemenan anansi achemensa na nensa aye titiriti ne nano etimi ye titiriti ne nanso ano ene ne nsanso ano nyina etimi ye titiriti na afi ne nano emu ayedu ene ne nsa no nyina no emutimi ye dududu afi se ne nsa no kra no se wode sekan kra si ho ase wode twa onte pen bia wo wode ba kra wonte yawo bia mesro wo a wo sa ha wo ni bi nyina no kope eduru a yato ne din se metfagen capsules na se wan kope eduru metfagen capsules na wotena ho didi ho agro no na mate o makwa kope bi a ebedu ba ebi no di stroke ebebro won se untimi enye hwe obedwodwo mesro pi mempese sa ha we bi ebetunti anene awiei yato amu ewo mfie mu nwumam ba bibia na awiei wotimi nka bia se kope edura yato ne din se metfagen capsules no ene edura ebeboawo a ebeyi sa ha wo ni nyina ede afiri ho ede amawo afei obi ho so na aposo oti yaw ne joint pains pa hu se ekuro aban na aposo no emu eye ne ya emu dudu no obi so na chibremo kase no etutu no cause metfagen no eye nkase ni nompem adwuma ene ya nsuo tuto a wo ya baidie me kanfo eduro metfagen capsules na heden ede amount ana ye wo mo so sciatica pains efri ne to ase eba ne na kokomisa no ko ne nanti no entini mutimi twetwe no da me ba me ka se sankrofo no se wo sori anopa na wo ka se won sori no nko bi ono a ne dan ne pona ebetima take ni best 20-30 minutes na wontimi enkodu ne pona na no cause wokọ kakra no wagina no ahome so wokọ kakra no afi efri ne to ase eba ne na gogbonse emu ye ne ya wasora no pa no woti ya upa ewo ne bidie nim unya edura ya to ne din se metfagen capsules na ebeyi sa ha wo ni nyina e de efri ho e de amawo ama won so no wanya wayaresa wanya ofa ahodie na edure onuma utimi da
esa boa ema utimi danti damu ni nyina no adwuma wakoye wabra honam tutu honam ye wo ya ni nyina no unya aduro metfagen capsules na eyi sa ha wo ni nyina edi firi ho na ya aduro yi so wunya se ne tie ni ewo mu 20 na ade edi kan na obehya ase a obenum no odidi awie no anopa no ayimienu enumre odidi wie na wase ayimienu odi 5 days ana ebenum aduro na eden edi awie na odum wie na enye no nkom num aduro no makoma 5 odi busumi na ebenum enti wodi fue no 5 days ne so a na odi wasa akoto sa akopim se na busumi ne be den ebeso ede amaw na adurei eyema adwadifo akuafo afi mesinfo carpenterfo fitafo welders adrobafo obi oye adwumaden titiri mu amukomrika obo basketball obo agudie hu dwumadie bia wudi bia no unya aduru a yato ne din se metfagen capsules na wose akokora ene abrowa beko jogging sa akokora ne abrowa beko jogging a na ye mrantie ye ne maba we de ne jajajaja bibia be den ebekoye ede amaye na aduru no so upebi herbal shops pharmacy any baby biara ye to aduro bia no odi obowura ho na wokasa ope aduro metfagen capsules na onsa ebeka bi dodo de Rocket Clinic Limited ye Kumasi Alaba udu Kumasi Alaba also pepani ne friend siko sika ye ne pani siko sika fie no edi enhwanimu na se wo pense mu nchiremu bi bibi wo ha onte ase a your number no eye 0248 88 50 40 0248 88 50 40 eno ene number say didi juma ewo yaso ye enti so ofre bibi biara wonte ase wo paduro no dodo atu aton ebia wo so wo baabi opebi baabi a wono wo bisa wunya bia wo de ofre yen ya ye beye den ye de aduro no ye be sende e de abro bia wo bia afa ye duru aduro pakum capsules so pakum no eye mema aduru bema o hweme wo a wutie mi a waye mre e wo mpam wo ne wo yiri hia wuntimi nye wasede se bema da no me ba me ka ye ka bema no hwan enye bema ne de osiesie no wo bo life oto wo sika nya yo bema ene de otimi ma ne dofo ne yiri enigi e wo mpam enka ne ye se wo do kakra sika kakra enne ma ne se me kan kire mema ne se wo mo pe bema obetimi ama nani agi wo mpam ne wakrokro no wa kire no wo do na se wantimi amana ni anje wo mpoma eya na areho ema bebre akwa ware ase a enei omudi anadwokom esu no musu because bema okofa no bema no entimi nyehwe enkane na nkekoye kakra se di agensemu kra nti ye bema na wutie mi na wa wugitum so se di edabi ahode na bafom wa ye mre ewo mpam wonu yiri hia wontimi nye wasede se bema aduro pakum capsules no obenum ama osisimu ayeden obenum ama watimi akọ 4 to 5 rounds akọ 25 minutes a wagina wona so emema na omunum aduro ayato ne din se pakum capsules no omoyere mu mo makoma nti bema bia wo hwe me mu amutie mi nyina no me kanfo aduro ayato ne din se pakum capsules ane de amount eno ne ye mema adura aba eboa emema ane ye wo Genicare 442 eno so ye emaduru wo ba wubu nsa na wa yase arew me kire menstrual pains ana afeedi wo bu nsa ne bra no ensi susuye bosunwe eba date wi abosunwe besim na asa aba date foforo afei ye wo ema ne bi wo so a wo mo ahimfie ho enema nkoye namu yade ene wo mu di asie ebiti se gono syphilis ne chlamydia etete no wo ho ana ensuo bi eguno ensuo na eguno ne sente wom enye nika enema bitimi yi free na se to aduru ayato ne din se Genicare 442 no onum amenua ba ebeyi sa hawo ni nyina e de afiri ho e de amaw nti oba oto Genicare 442 na wato metfagen e de aka ho sanso ana bema topakum capsules na wato metfagen ayeden e de aka ho ana aduro ven capsules no so yema obi a owo dwunso mu hawo ene enamu yade bia nti se wo ye bema na wutie mi wo dwunso mu hawo o dwunso a obre wo ma na dwunso so edu ujunso ya na junso ya ni nyina no eye junso mu yade ni bi kope ven capsules aduro no na emu a onenyi sa ha oni nyina emfamfiri ho enuro ya maka ho asem nyina no upe bia herbal shop pharmacy any baby ton aduro bia no odo wani kira eyade a wonsa ebeka bi dodo ne de fo wani kira Rocket Clinic Limited ye Kumasi Alaba ho ya ayaresabia intermeton sa fro yade bia ha bia no fabra yaso ye ho menka se yade we na se yade bia
bibia ha obia no de fabra ye wa doctor fo nimdifo na nurse fo ye wo lab machine wo ha se ebia okwa yaresa bia ne yesi koye lab fabra anasa scan yesi kutwa wo de ba ni nyina na ye be yesa adwumadie no e de amount number no biem e ye 0248 50 40 0248 50 and a 40 and me slow baby I will be an offer 0248 885040 ye bejo so na bibiara wonti ase bia no ye nya abutre e de amount ti meda atiefo nyina ase nyankopon ya adoma dasene omusa betimi nkabiem nyame ensha wo papa ye ko rocket clinic limited for akache afei ye betumi akwa homa no so 2 stories ne de ba ye na yetie Jennifer and afei a champon and ye second story no so ye nua ba no edi ho enkomo mission to to esa no lines na ye bibia ho ba se de yetie bi bebo awram ye to beba clinic for akache ne ye ko do ma tope beba clinic de me se nyame ya doma 1st July no ye free house screening and ye be ye no nyame ya doma 1st July enu ti bomodia na bra top clinic ya kache ya will Kumasi South Junction Friends Gardens wa ya Bengana Waterworks in Kraihachu Akoma Road Shannon so diabetes typhoid ulcer hypertension tishiwa awana pe enamusan ya de bra na top ba clinic ya top all the clinics no yentumi ensa ya de 1st July your free house screening ewe ya kache free no 0244 373895 0244 373895 and 0545 467887 top back clinic fire dear brand you to us yakwa man so 03224980335 03224980336 03224980337 odi ni baby afefe wa fa kwata papa bi mi ababa to ma santama pon ko fi ase no tan ko mi ababa me mo aba so se o no nyakopa ase so di atase na what for frat na eno aso na ye ejanom da atadilo tene evangelist ye mo mo afi Father's Day papa na mi ami papa mi sadiki afi ono so ko fi ase no different than ye jesi only temple so for ono to me we se me pa mi aba me dia mi ho e ma mi bi no mo nye se mi aba ko so ayo benti asembia enimu bia na wo baba be twa to be ma so obe try to come on with the question with the tema no dia to a with the question no dia to o ti ka no fight what I na me father with the sumo o di so bi dum ska 100 million na woni abusia bo ne go class here ona be man ka to the 100 million sumo it is senior man num bi num ye for your go on to tata me de bia me ka say our dear enye heavy control enye plant so enye heavy control ye mo wo baba esene fata ne kwa di setirem na die mi abe ti won na de wo kan e ko polisi fo de da polisi fo nfi na o ka de die inte senior ba wo so na de eno last case yesterday mi aba me de me wo ye be ma na wo ba na wo nya ti me bi ma ba de be na na wo ye se mi wo fa ta na me yo ba ma wo ko kuru wa ko na mi se die ne be fru wa ba inte senior me ni bi se wo nya opportunity na ko di akora ba ta so a hello na da che battery we da three ya baba nyamisha papa for kwata we didn't baby afefe hello ya mi ra yan kwa na ko mba so afi ya kwa afen ko ma ya yan ko me sem no a ba de kanu sikado kuzo o ye se wo dia ko dia no so dia se hwan samuka ya enti senka ya se o dia ko dia no wo fa na ampa o bi esina ko mo ko to asase ana ka dia ko yino ko abusia ne mpene mo ndem na o tun sada we dia ka skani se dia ka busia ko fa e ji ni ji se o de ko ma ne mpena bi wo mo so o de ko na o di jani ye no ta de ko se ji abusia no ko pe asase a o mo di be play se skano e be no e ento wa se an ko ma be ma na ana ka o de ma no ko na ka to an se na ko mo de bai e ma no ho e to no nyame ensha papa divine obeba center ye ne do otwe ba pa da hey wo ba wusisi ba ma wusisi enam nsan ya de gonorrhea syphilis o de bua ya de be na ye wonye me se wunya otwe ba pa da wate
koko na ye wo mesra bema koko enye oba koko pressure watenka na atiko stroke ulcer anampo bema wo bema ne esa emu aye mra ye Dr. J Frewo badwo twe bapa do twe bapa danom he ubedin wadanse e pa chem sade ye nuanom ma ne mema bi di adanse no kwane nak Imrom Ashta Mr. Ba Fredman Samenko Tabia Ba shop Adishe Market ubenya bi bomodia na Efred Dr. AJ was 0551 228281 0551 228281 within the baby Africa. I'm in about 48. Many about Roman Pata. Yo, Roman family. Mammy Jim for now. Let's say, on the you were no, I am a man that you mistake. So, the men make us work at a one shepherd piano. So, and the fact for the day, me by friend, you will always see me for fair. What's up for always see me for fair. Now, you're fair. I tell the Baba as a swap. What do you mean, all about the thing? We don't need to grab a medical club and all partner get the same. Bible cut or Bamun could not them alone. It will no man cut or Bana Kumasa. Okay, it told you that you will be the party of what. I am here. I am here. The member pa, the Pia, and make a when Yabra, Roman father, Yabrepa. Top choco chocolate spread no and 1 year de fa panunumu. What the fa panunumu? Hey, Eddie, Nede. O better dough our top choco chocolate spread and nepano jai top choco 3-in-1 and so drinking and yen cocoa America sugar bibia woman that the winya is your share woman na u breakfast no are you ready top choco chocolate spread and a top choco 3-in-1 chocolate drink that will be a supermarket provision BMO Ramadiana Fresh 0243 033 033 0243 033 033 top choco is chocolatey ubenya be a two within the baby are free Mire Tampon Brofen Kwamo highways that's what you got and Kawon so yeah back with them and you can get a dime outside of me and I got them yeah but you go Alex now also therapy swing what's in the yeah so we make us a wife yeah about here yeah boyfriend get the kind of set Robano Oba was so smooth we to so smooth no Obo or me so every Obabia say no or the bad man tell me but I said yeah so for me Obo or me money but for the me money so it Obano say on the Sabahano yeah but me kada me sumu ho adai we ko so sumu and then my family so me my father ufro was but I go say I don't know about where ya because one from na me bro from man me chimo dia wate nyamisha papa champo Osborne Ghana Limited your Osborne ye this ye blocks papa solid and hollow blocks near diaba inches bi na ye was stone corridors and a cement there blocks are with this sit down here just a dino empropro enfrofro ye Osborne Ghana Limited for block factory no and na benya blocks and what they say ti ube sit down here me so ni ti tumi nuanu mu amowa brochire mu bro na so ka so bi sit down ma cement no so you sum yenu a we be use half no de dia kan 1.5 akwaya ne de wo dan ne si wa na frofro bomode na ko Osborne Block Limited na ko to wo de nefa kwesi woni asem ka se ye ne mosque no na de hwani mu wo pe second hand car to a wo ko ye Osborne Garage and Motors so a wo benya ka ho den papa atwi a wo nkwankwa ye fitafo nkwa ye fechire bia wo ho sanso na ye wo electronic shop so ewo edum ensuas electrical appliance bia wo hia ubenya bi for 0240 403247 0240 403247 hello we didn't baby free yeah family you can say free you me from after we be a coach oba me from me oba ne say Okoba oni mi wa re 50 normal oba and to papa Okoba and we say it's your musa for hand and we so oni girl can see no mo ko wa re o na oba no yo ya ni so say ye o na ma je mbon ni ba yi okay it won so be because akere ni yes o ni won so me sika ma en yo ba no ti wa be dia dan so ba no ne ko fo o na wo ba ko ma ti fi ni aba na ko ye no okay man
for you about the question. No more about them from sort of friend. What the old man is said that. Who is said that? No, then the teacher will come here 100 million. And maybe Sakai. I want to know you. I'm not from another. No about the demo I could before maybe as I said. Now, what about a 20,000 who knows come out of about that? Do you know who say now you are quite or buy all financial affairs? When you took a few more of your banner, we said, they are too many questions. If you step away and say, why is soon? I will not be okay. Once the man, your question, Medase papa and one drink share and a crescent pan wakano. Ah, yeah, and that's about industry, NS ointment. Ointment, as I say, Jan and Nasu papa. Ewo kromuha ewo Ghana memo ya NS ointment sebia stretch marks anasa chicken pox anasa nantemu propro enka wo wunipadua no shatade na wura utumi senka wo mu bon wo awhwem wo awhunu wa pampam na epa dandruff aye otimu ma utunu tim na chese etigu sansan bi ekoro de sen koro sa gugu nipadua ho enipa tuntum nipa kokko fa NS ointment fastra NS ointment sra NS ointment ebema wedi efe awake natural capsules so ebisium system oba wumfichi komu nye akosua kumenum no odepu age waboso ene bebe nye ne ka bema wode boss asesi anu wajemu wo bema ne wonya akono gonorrhea syphilis wonya awake natural capsules wonya NS ointment so na wonya awake natural capsules ka ho na mo no mu anache sese efiadwo enkai wo kenshi drug lane kinso ka ba repair venture tinata ba base life mass nisif mass rejoice ebidi wo ho Kofodria gaps in delight, drug rights and a bino ebiho, and Koko Wuskobi, hillside and a BB pharmacy ebiho, Castle tribe of Judah Kumase, Daniel Bamisia Bakolonaka Bahabme, and a fake Kriske Ubenya be friend 0245 079915 0245 07 9915 and 0276 537701 0276 537701 NS ointment and awake natural capsules and echo every NS Eba industry Alaska Star Enterprise original wallpapers papa fieno Wobini one and original wallpapers genuine kama yento fake wallpaper original and Abenyana Alaska Star Enterprise so Brakumase Edum Mrs. Anoche Plaza Yeben Prudential Plaza Mobi na down Wokoto wallpaper no be catches Okotubu hard NF wo se da bi de wunim eye Alaska friend 055-411-4878 055-411-4878 and na Daiwood Aba Hospital ya the Daiwood 360 capsules aba sisi ya de ne awotutuo oba bema unumbi sanso na Daiwood ointment fetwitwu wapo no wapo so na fa bi fama sa wa na fatwia wo benya bi o heba na fama se show bi am fra Dr. Daiwood e was 0244-886437 0244-886437 and 0201 681717 phone in segment Ayona pharmacy na so ayasre Ayona the piling capsules and a piling ointment about co-quadru mawonsa enka piling capsules and the piling ya ointment ni bi na ebebo friend 059 7216047 059 7216047 and now 059 7216037 na mawonsa enka Ayona pharmacy fuadro piling capsules and the ointment ya etutu kokwa semidi ede Maa Akos program ni yakoma mu nsam yes so ama busapani sam ye champion na gofoma ede agudie mu nsam ato am so nyame ya dum ochena ye bese ya babiem ye dem nyina ase ama mo enetie ya wagudie mu nsam but me said the mani afiesi ache ya am a sportsman na say about 3 to 6 we are time no dia me dia omla nam ni nyankopon tie adwa mu di nkomo e ya lifting ne yanom lifting sana we are shaking the Akoma sports in afternoon time to evening Akoma sports no doubt about it 87.9 unpredictable